Natai ya tātou mata tunu o tua oi e se mea lava ni lau lani ia malo lava soifua ma langa mania tau fai whamalo le lofa mai tau ai le pe wa ia tua wa apia mai i tau whare tonu mai e leo atanoa la le whare tonu o tātou computer le whare tonu e whatalo whatua i fo ina i nganga whaaloalo ni tū lao le tae au na wa fionga le ata noa le tel sa ia pole alo le tel sa mai Samoa i le nei tae au fo ma lo le soifua manuia ma lo le fo lau ia ma lo fo i le tau tu atunu i le nei tae au fo ata noa ia o te fia lava fo'i o te whatalo whatu i lausunga u le nei tae au i whapena fo'i o no whatalo whatu i le a fionga ia tole a foa ia a mese fo'i le sunga ia Mike o le tātou proklame le nei tae au e whapena fo'i o no whatalo whatu i le pe ia maulunga o lo tātou o tunu ia o lo o whapena o mai mo mai pe whafonga mai fo'i le tātou proklame mai sini au Satalia ia o isi a i tele o au Satalia ia a mese fo'i le loa o le nei le rangi so se tafa le rangi a mese lo fo ia lau mai mo mai usila le nei tae au ia mato ke fa fatu i le fa pena fo ia Amerika le nei tae au ia ma lo le soifua fa fatai le lofa o le atua an ma tole fo ia ua tātou to ai tonu mai fo i le nei fo ia so fo o le so iva le nei o le masino te sema lua afe lua se fulu martasi o lona winga ua toe lua se ua toe se fulu ono aso o ia ona tātou taunuu lo lea i le kiusimasi le aso whainongaina sili ona tāua i lo tātou soifua ia ma lo tātou ola a tātou ia e taritonu fo i le nei tae au aunuu ia e ei fo i ana i o tātou ainga o mō mai masani tātou le tātou o tunu ana whai ane ni nei tae au fo ia e leo maua le malosi ato ia tele la foi nisi o tua noa o le nei foi so i fuanga tātou te olai ia e whaade manuia foi le nei tae au i whaadongo ia o le sila ia o la ngona ia au le nei a tae au ia e awe whaatasi le whaatai manuia inga i le tua lana pule whaaso i fua ia o tātou sila whaiai i le nei tae au i lona manuia tātou anga i pēr mu whaateletari ia i lona afio mai ia i le nei fo i tausanga ia tātou aleluia awai o le tātou whainga malanga i le nei tausanga i umi tātou whainga malanga i tumu i le a fo i whaale tonu ia ai peita i ane ia o leo tātou o ge mai i le aso iwa le nei o le masino o tesema ia le fo tātou tūla lata i le aso kiusimasi o le nei tausanga si e pere whaatai mana vi inga ia te ia mai whaatai o sio tātou tunu o nei o Samoa o loo manuia ia le tātou tunu i le rofa malanga nei o tātou te tālo whaatasi ia langa pe na tanga tātou mai mo mai tiro atu o loo whaapena o nuia le nei tae au ia tu nai au Satalia i tō alam papa awai i le nei tae au di e pen a tō tapaurangi. Ma lole sau noi lau fionga i le ata noa le te sa nei tae au ia o tātou tau whaisi i whaatasi le vi inga i le atua ia ono o lani tau singa le lei lani tau singa alofa ia i tātou moni a fo i saunoanga o nisi o ala whai mai i ti ngao le tino nei tae au ma le mahalosi le i e ui lava i lea ia le atua o loo mawan o loo iei pelo na anga le le ta i soifua ma le a i leo la ma le soifua le malua le atunu mana ia lava le pese le fatua sa tatala alo ia i tato pokala mi wha ia le pese e whaavanga o tātou loto a wale a fio mai o le tātou ali o Yesu Keriso o lea la o te whamtala ina ia tole a fua ia tasi apostolo i lungo o le tātou penga te whailanga na o mata e le se apostolo matua o le tama e apostolo e mana ia o ana folafolanga
I le upu ale ali. O te ata ia la o whakea ko le fo. E ia ia reka ni mangua i le kama i aposkolo le si. O se mato o ka le sia la i tu ainga ia i mato. Ia pe o inae. Fola i la apostolo le te le ilo tonu po le ale ingo le ekalesia. A o tu ainga ekalesia ia pentekoso. Ia. Na uwa longo na matou e tu ainga ekalesia ia. E ei le mea alofa fo i le atua mo tangata uma e le whapea e na tangata stotas. Mo tangata uma e mana na o iai masa ili iai e tau o tautala le ngana ese lai whai mai el tuspa ia. Ia, a o la na whamanuia ina oe wa e mwhaina e tautala ngana ese. Ina whai ai ane maunga ngana tu mau pe a whai. Ai o matamata atu i le apostolo. E i se vidonga makamaka le apostolo. Tangolo leo le apostolo a mai le video ngā ki whai e langa lau. Titi o to whapea fo ilesi, o lesi fo apostolo. E la i titi e lesi apostolo matua. Ea o fo ila le apostolo i le kenge e pese le wha ili. E ke kau kalanga ngai se esi. Whai mai le o kenge e. Whai mai le o marikara raka mai apostolo le mai. Ia, speak. Ia, o solo kau kalanga ngai se esi ale tamaita i le am. Kulo i nunga le apostolo le e angalanga maamoe le. Ka mo fai fo ile le apostolo po ka vai mea peni him le sa ulunga e. Fo e touch le. Ile mo aulu ho e tangata e pai le tangata ma tai ele anga pa ia e ke po me ye. Fai me kus pa ia. Ia sama. E kai ma pa ula le anga pa. O le mea la watu. Wo ata la ile video fo ile o mo fo le ka mai apostolo le makipi. Wo fiu ala pai. O la ai le pa ua i la do ia kengo la ai kau kala le nganga ise. Ia nganga ko e pai ko ai le pa ua ku le ro i la no. Capelo en ama le video fai mai ro marcala ka mai apostolo. Ele kuleia. Ele fa penga nga fai se mea, ele kule. Ore kai la nga pa ia. Ele ala, o wala fia mai ia fo nei tai o pe wale ave se amalo ulu le fo i ma video apostolo mana ia fo ia na ia tima inga ile o la fa tu le malo la tunu ata no. Ai ki mai lola mal pesele na makama ia fo e tato insinia le. I wo fetau ile le ia nei fo i vai tap. Fa vanga o tato loto. Ia wale fa feiloa ia tu ile tato ile soifua mai fo tato wali i fa mana tuino soifua tato wali o Yesu Kristo. Ia ai pangafo ia le. I mane tele mene o sa no ia ai u le lo te tau lo le apostola titi le e se lo fia ia me mo ia ai no mo ne do no ai live mai o le me te sili na faftai nei tala bo mo le tamao ainga ele matua ata no mo tamao ainga le tuspa ia nei le temi na ia tale nei na fo Yesu ka se manga ia ma nei sta ngata ana te lo tala nga fo le di faol sa tala mai le fai au le tu lo wal sunga le apostolo o te moro o te mi e finale ia ia no fala long ali te fia fala long me fala nga e pela de bota one ia ma de fila ta inga le l'apostolo le wale me ta tolu sa ia fai wole pa ia la fai sa da nga le hanga fina le feto ai ma le pawa le ia o va fa nga apostolo apostolo me uli apostolo mai nula o va apostolo Samoa e ai va al meia fai Maria la nga dua pawa ia e feto ai wa fiu ai touch le pa ua kulei lo Era vai ni fa marolonga. Vai ni fa marolonga matudanga na. Ia te tapua i lava ona te tali tonu lava mlatanga nga fa maoni. O lo ia fi au ata o lo ta mai tonu ia mea a fa tai fo isu nga fa fe nga lo fa penana mai dunga pe nta fai lang. Ave ese tele o mele hanga ie le lunga wa mtolia o lo tal no e mele le. Ata to no e mele hanga. Ata to tal no e mele hanga fa tai lo le sunga fa fe nga.
o ia lo ofa ina le lato tautua me so lato foringa vaia e fina we merti apolo tato mata me le fa malo atua i sunga fa fenga nga lo fa nga venga dia me le vinga no tala le tau fa ya la nga dua force la ya mo kai ku mar ki apolo fa masia sida o nga le ku fa fenga nga fo le fa wo ki apolo ya le me le fa malo e ve lei è fusi ed è caudia fa un po' fusi le io fili che lo strana io fate dare tu langana ya ora le fai da vai di su le fa fenga in alia a finale talabo wa se fu ide vi ia le tu in nga bella fai tele la bote muri la nei fai aula titi fia ia messe la bana tu fa tu spaia ya ma lo fa manu le tu au ma le tu lo fa pena ona nga lue le ngate lungal pule la ya lo la to nga lue fu lungal pule la ai de pena te fai lang ai fa sai fo i lungal pe ngat fai lang to le fo nei tai ni ia mo ka akale lo kuai le fa ingol mesila ka fa no lo ngole upole i lungal pe ngat fai la ia e te tau fo i la i sunga i fa fe nga ia fia o i lungal pe ngat fai langi la unga mai ai na pawa lau na ngala wala nga mai ile na tunu wa ya afiri menna le ma fo na fai tato tal no ana telo te mi tato no na ole tu ai fam singa menna ai nu ai fia o sai lu malo pe ka fo lo ya tato te mi de besi tato tai ya pawa lau nga wala nga mai me fa le tunu wa ta olo wala nga sa oi is ya fada Marcus wa ai si ai lo ka vale ai edo esi ka vale ala fa finga nga merkia polo ala ngol ka ku nga vai ya le lei atano ya malo la o de te manatu ya o de foi wa fa vela for tau sala koko ne me ele se me de tau tato tano no ai ya le mo le to de nga fiam nga fa tai lang wina mal fia la vai me se lava so se torna fa malolonga au tato te tilo le tu fa tino tato tilo le tu fa nga ele fe mo fia for nga venga lo fe no to file tu ya o le te fa tali ya sitasina Ellen a pans tin fa mai elang peskis masi ya o da se temi fa lo mai finale me lo pese ka dunga borta to pokalame ya lo fa fo ya telesia malo mai mo telesia ai ono le vave foi va fa pe foi o lo manu usini to asa o le ungo le ngo o lo manu sini ya mal faritua ya pe foi de sunga ya polo ya diko lena matanoa mafia te no la voce te mafia ya ngalo ya tau to nano fili to de foi ya shoshi rico an fatuina lo tu le akidan e fa casa e pe ro na lo paulo le ya rico ya pe foi sunga pali nam la ulu samoso ne o te mafia ya visita a mosa ia fa pe foi se usoni na bili mai o New Zealand matana no ngafi fa nia auta ma lo lava o New Zealand Wellington fa pe foi sunga ya Isaia male fartua ya Paula nei New South Wales ia pa manatu for tato viral Isaia e ingulo vai tai ai mata mai tato maftanga ia ko ingu for le fiafi Isaia na e ala la nei sini ia Isaia le wa tato vai nei pe afia tau mafasana vai wa ngam nyang fang vai ia le nei so se si da vai finale ya le mo to so ya to le fo e te bana mai na sa le e se pusa ko la e no la ki pusa ina mai ya mo tato ya me ta tio sa on me o kai ka ko fa me mo eta no ya o tanana nei tai au yo o le mo wafu nei tai e ko ta no le osso mai e finale o fili markia polo e fa de anga no mo fa ngi kaya aiso ora ke ya o so lungar fili markia polo le fa makala fola le apostolo de ai ande o ke el melo le pa u ke el melo le pa u e se la kilo fa o se la kilo fa de kingo o kilo fa da nganga la ke kilo e ka nga ka po ya ole apostolo ole la va usa ya ku dei do au ke do e ku dei na mai de tu ni mo le apostolo ku dei da le ki apolo ai foi lá nesse mena tu wow ai foi lá nesse tamali ina o te wo mama e ya e mato kalesia e fai ia malo asias ia o ke le vala awinga la anga duai ia le lot saulo la ia le fa matala mai ke kelo
Ngo waru ko ru. Ia. Fa matala mai ia. O lo le taimi wa fai vala au pe se me te mana o ai. O kuro i lungo ki aru no mal vala au fa ara ni nga manga o ai. Nga akari fa e ka wa ku fole ia o o se ku. Wala no wano tu sa male vala. Fai mai lo mal tala tamani. Ai ke lo la me nga ku. Wo ku wa e ku pa o mai la tanga taia mau te tu. Ai ko ya o ke ipa o pa o fa fose e kwa de wo ngo fa pa o. Atana ya la foto e la foto. Le ko nga mela le ma no si te vai fa tino le tau sala neta ya e tau fai vai fa ngana fa pefe o fa matala tu e se tangata ya o no minga la ki do kala mo mar ki apo ka ma fa ne ya fa me ki apo a mi ko so ye ki fa wanga me fa ku kai ku kusa o man mele fa ya la di sa mo o fa me fa ku ya malo wala nei tae o le o te no no mo o ta ata foi le wa fa manatu mai e te o se tasi o tamali foi sa ma fai ga New Zealand o fa mai kaon makolo o kire ia luala i se sauninga foi le foi e kalesia lo tu foi e a le ta o le lo pentecoso se me fa pena ma foi e sola ia o vai atu ia o lo fa pena ia tangata i tonu le kalesia o lo ave le inga i le amatanga la volsami o le tata matala i sa fai male tamari le sa maulu ai wo ke ia ile afonga le vai kungo wa fo i wa lue solo le kingo le ia ngo le eu o so mai o ise le fa le ave mai le o le amelvi o yo fa ku I'm sorry o tele o lore le ele vaenga le na e wai o le to sa mana tu mai ta u ye lu tan no nga le o mia fo la o fo mai tau ye ma la o moli mau ye o le mera na wan mau de tai au le na ia e whawhitai walanga o leo no uloa le ia o lewa na awa i fo ia si ainga i nei Samoa e le lotu e whakasa a lela o whawhi i whawhitai ia tonu mo fo le po o maulo na wanoa fo i le se i whaali e le si tu le tapua iei le si tu i lona nganga fo i le tapua iei ia no waramo whawhitai i le tua ia e whawhitai o lea e whaatino lava i le tantudunga ma o tantudunga i atea. Ia o wadwala le telo tausanga o mafo kaupe le awala sa whaatino i tapo inga. Ia so ia le whatoa fio mai o le musiema mai il tala le lei. Ia ai le ngata i lea o le apo i o le whaatino ina e apo i e kale sia ese. Ia o le winga o le tapo inga i le tua. Ai ya waia ia o lo faftaina le soifua foi o se wall nasa i o i New Zealand o le ala volo ia i temi le ia o lo maua foi lon tanto nunga malana moli mau lana e kalesia se lala o teki le ile mele pe ona tala noa i le tai au le nei ona o reaction i temi le na fa pe o lo oso se ngase foi le fa puse o la uoso se o se le no tano ya ta o fi po le fisili ya ya la no fisili o la mana malama la fai nga tapo i ya no fa pere isa ta foi ta mai ele li le e la o le foi de mele tu wa o yo matua fa ya no fa pe o tu se fa na vela ya pita ele ya ole o la una reaction to a forma en uila u a wai fo ia le tapo inga i le aso na vala u ia o mateo e matero rotu i lana e kalesia Whaftai dama whaftai atanoa o le ewa e ta watu langana le fo ta watu langa le saunua inu e le foi se mamtala foi se mena tupu ia tau i mea lama le tasi e ana o latu le seo malanga nei Samoa ia o le mato falela e le mamao e next door ma le fale faltapu inga le tato tanoa
Ia ua e kaungula o vaa i lisi aso. O moe ni la vaa ia la idea. Ia ua malama whurtai au la susa. Ua misi keimi o ke alu e le misai muli vai. Ia. Au whanonga kui pespesenga le sau. Ia whamalama leo ke ola se mangai o vi ingo le tua. Ia keimi ngā wasi i le vi ingo le kalesia. Ia whanonga o so. Mangai ia ua kuai le misa wha apelo. La wanui yo so lo fai o fuloko la alo lo ko ile kalesia de ya la ko ne ba de ko lo ko ya finga le ya i ko lo ko ngo foi ku ya o fa no longo ku dunga fai me o ku dunga si dunga lima le vo lo ku mananga ki de uma fo winga la ya wi po le ase fa de kingo o le mea na me fai mai fai fa usu pese ya usu mo si vai foi ku pei lava o se kangaka o le kalesia de. Ngā ola le kemi ngā wala au mai ele mea whina le pi e se tangata whina le fia wa uru fia po le nganga. O awanga mua muaru ruma. Le ala kam whai whamatala ia inu ese le vai whare tino. Ese vai whare nganga. Ngā o le kua leo ke si e iau lima. Ne ia mampolisaro mawhau po ai le mako kapuai whakasi. Ya, ala fa ke folo ai mele fai mai ya kukulunga vi le li paki fai na ba kulanga nga ya wa ke lo po ai ni kamba fo wa ma ko dia la ke la kioskaria ya o me ma o la ko kuli vai le lo fa mang yang mai le tua o mai kai e le karesia pa lo dia fai fa ka ko mai o mai pa i me ke ai moli le o le mena nga le misi ko ke lo ka au ke vai fare kino pole ale karesia ke ui ai o so le ko kongu nga o le kua ke vai dai yo pe pa u pole ha ko nga me ku pu ko farsa kilo de kua ya pe me nga le mo kana ko au ya nga nga ku pia kia ya ke e fo i mai le lo ko inga ma no mo ko wa fa mai a fe me o le fa ka ko nga yo fa so lo ku i e de mama Nanga winga, o le mangai o le mea na kai wharisaya ki a roku ai roinga. O ke mafo fau sisi ya mea, anu roku inga. O ke fia i, so se loku lava ke laka i, o roku ai. Ai sea, o ke fia ai mea ai whananga. Ia, pe o le mea ngā leo ke mafo fau ai. Nanga o leo kau whareanga tau sara, mangai o lo mea ke mafo fau mo mea o roku. Lea, o lea ua te ia ua pei a usese le whainga o tatou mta upu. A o le winga o mta upu ia, o le manei o le fola le tamai apostolo le o ke aka i la, o le mena na amata. A lea la ke ia ua usese le whainga o tatou mta upu. Na langa fo ia sa o le finangalo ata noa te saia i le taimi fatuava ai ai fo ia mtau nuu lea fo i tu ai ngā tapua inga. Ia le mea ia lau fio ngā ata noa te sa whapia fo i le iau au kafu. E kako o le kala fo i le ese whaavae. Ese whainga au whaavae e kasi. O le atua to atasi le kapua i uma ia e kare sia ese whainga wana tapua inga. E le i whapia ne te iwa te iwa ave se. Ia le ai langa lana sa o hala ua ai le vido o la fo isa o tama i apostolo i les fo i apostolo le ana whasea i ai. E ol fo si el fa pa ula no tangata e touch mai ale nga pa ia a fai la vele pa mai ia nga pa ia e ku fa malo ai pe se iba nganala se o ua matele la se o va ia tu pa u mai la tangata ana o ia la ile tu o la ile pa u ia fa pa u ale ia ai le a musika le to vai fo i tato fina fo inga ni tai au ia ona tato tan me fa solo fo ide tu sama nei por kalame tatano Malo, allora
Toi fitu minuti ona tale o lei tulai ono i sini au se talia. Pese ngar Krismasi. Saunia li ekalesia katoliko mai tau fusi pe ono tau whaafonga mama i mo mai ai. Tole fo ia. Ia, whaftai lawa ein a te tele i so tai fo ia tanoa, le whadetati mai le sunga le ata tanoa te sā, ia o le talaina ia ta vau ma ngalo whaftai lawa Benjamin, le whaatasi meni tai au tatu mawhtanga whape foi SL, whatalofa atu tatu pokalame, ia manuia lava whaiva lo whiangai ma le tatu pokalame nei yaso, whaftai SL, ia aso vale whalava au, ma roso i fua malangi manuia, whaftai whaatasi mai mili matangi, whaftai lava, whaftai mo whamnyanga, whaftai foi mo meo fatu lang moana pe o ofo tole fole ofo ia whape foi aso malo whalawau se maa nei peo vai atu fatu lang moana i te vai to loi fatu lang mumu ia oso foi si o mafo whanga se ai foi po le whiri le la o mai tonu ia o fatu lang moana lava le tate titilo i lunga mine fua mai ofo tole fole ofo e ngai le se whaku e lang moa ngai lang mumu ma fatu ia makori o whaku ngai whaku tanga o le whaku reka kalangoa o le whaku langanga o le whaku ngā eva ai lamuanga e le min o le whaku mumu ka me o le whaku ngā kokong o le whawinga se a fōle mumu ia o le whaku ngā lenga mali wa Yesu ngā kokia mai nei o le whaku rok whai ako le whaku o le sao loko ngā malo Samoa lea ngā mamariu Yesu ia sao loko lo ngā nguu ia whape ngā whai ngā mariu kupu mai o le nguu e na maliu e tupua le alofi le tolu o lea o le sao loto Samoa ala mera wai te mine i wakau kāwhoi Samoa la koe fwoi kā koe kuaku ia whapea fo ia Paula Banks, whaftai lava good morning, all the way from Christchurch, New Zealand. Whaftai lava Paula whatasi mai, ia whapea whase uso ia Manusina P. Joseph, mai o ia Amerika, ia Laka Arona, malo lava Laka Arona, whaftai lava, te rei whelo sao nafi Laka, Tina Diana, whaftai lava whatasi mai, na yo paanga ni e mo o whainga renga olo manu futua sa o le taungo le ngo olo manu sini whaftai olo manu ke le atu mo e ma le ainga ia whapea foi baby freiten ma lo lava soi fua la lei tau a whiunga pele ni tai au ia ma le manuia tato pakalami ni yaso ia whapea foi o pulasi mawana whaftai e pulasi ma lo lava whaatasi mai ia o le a whina leo nisho tato paanga ia whaamalo ii malo lo whaamalo ii ia leo mai tau atu i ero tusingai malo whaamalo mai tato pokalame sita seni a Leni Ellen e tau manino le pokalame lo whianga tole fua ma le whianga ina noa e mesisunga ia atanoa mai Samoa manuia ngā ula pina le suinga ula ma le atunu whaftai lava sita seni ia mo lo bidi mai sa e mele penga se ka se mai mo fo tato le tato maftanga ni tai au la lava te me mo ai te le lava no e ke pespese lunga tato pokalame ia o on mato senga na miti etwes fa tai lava miti fa tai fo ia mo te mi le fa soa e me se fo inga lo fe ngai ma o miti fa mo ia lava le to ia oi ia lilo foto o manu foto manu po manu ia malo lava foto manu ia lilo ia fa malo lava le ia tau sale le nga vai ko fa ko vai to le fo ia fa pena fo ia selma e sela ki kilo ne sa le pu finale a sa lava la ma ko loku a ko fo a sa lava la ma ko loku a ko fo le loku a ko lo ale le ia lo fa ngo le o ma to vai o sa fo lo waso ia le peo e nu finale a le alo nga so fast food viva tato to vai mai de tato tau sala nei ia po le sunga fa nu a le ia nga so fast food viva a to le foa a sa o ale va lo mo le ngon maftanga ia wa to fo na was e fa tai mo no ai nu tanoa ia to twiete amata me mai pe stato telephone fo nei tai a tanoa tato talanoa ai ia whamalo lava ai nuule nei tae au ia te masalo ole tato mata upu i le tae au nei e a matai le tato talanoa ona o tato talanoa i fo i leso lua ole mata upu lea ole a ngai pe i lunga fo i lele ole whale tonu tele a le lo tu le me tonu Samoa ole vaenga foi lea ole ta ua e tatou chenga ngana pai ngofie ole pule le uma lea e a foi e a afia ia tama
ia malato whanau, ai misa whanau teine. E fia i sama. Wai, o le asonga fua lena a matango le vai aso nei. Ia, le sa mai te wina i se tūlanga hoi o le mkuane manguia rapa. O le mtuane o le mea fo sa mai tau, iai. Ona, wa loatu nei le teini titi, fo le pe amare valu tausanga pe ipa tausanga. Aulo oli o le au fai ngā ruenga le whana putonga fo le o le SVST. O lo oli o, le mua tuai o angai tutonu le whamasino. E o angai tutonu le whamasino. O le tūlanga na tuku. Ia na whaatau nuu e le tama, mo ia o le tama o le teini titi lea. I le amatanga o le tausanga nei. Ia se soli ngā tūla whono whapenga e whaadua na whai. Whaadua na whai e le tamane o tamane a te ama le pasipon watu tausanga. Ia le matua. O le ua noko whai, o le ua noko matua e whai. Ia le tūlanga lea, ia pea o talai e te whaai ai po i te vai au tu solo ole ai lau me ia o tatu lo umala le tala na ia e te no fa ma na fo fa ia i tu na ma le wo o ye tatu le tatu so ko ma ni vai ta ia wa you will never think e tu ko le tu ai na fa na de vele i le temi de nei i le temi de nei especially e sau ole tama a olona fine le ana pai ana ia fainga le tonu le ama le sao le sol tula ko ua fai ai ele tama le ai ia siona fine ia ole tala fa pe o te a tol tsa ia o nopo si teine tiki io ile porkalame le ale SVSC le yutai ia koitona i mato. Ia, se kulu masina, o aluko se kulu, lua masina, kulu masina, lua masina. E do toi no koe lona ai. Ma kuala, ona o le tulanga le aho ite e ka tau na toi no noko whaatasi le tamade, ma le mlona fine le kiki le. Na, a whanua no anu tele ane ia. Ua toi ui il tama, ia lona fine. O lona fine na whanau mai lona mana. Ole tūlanga le nā hoi le mai tau i tūlanga whātu. Sema mua kuai o le loa sole a kua. Te i vai ane a hoi le tae au. Ko o whea le mea o le asau ai. Whea le mea e a mai nini. E reia sisi o tātou e le i au mai e tutonu ole a hoi o se lotu, o se kālesia, o se nuu ma se ai. Lea o te ia ua hoi ua ui lona whawhine. Ua whai ia whaasoli tūra kono. Ia e pau ale mea o le anganga o le alofa, o le anganga o le alofa. A ngā i le teine titi le nei. Wa le watu e whai lea fo i le, o le watu e whai le whaamsinonga maulunga. Ia, o ailena teile, o le matanga, o le matua matanga la vai, i la ua wa ai ai meise. Ia o le tama mo. Ai pawale mea sa au whapea, i whaftai. Awa na te ena ele tama lea ia tuua inga ia ma turanga lea na i whaia. Ia pei tai la le o sauni le whaamsinonga o le tau a fia lo le whaamsinonga e a fo i lona winga, e whasilingia fo i la steni titi lea. Ia ona toi mawai fo i la i o le mea le wale la whasilingia, ia whaamatala le mea na tuku. E whamewhea ona whaamatala le titi whapene. Ia sa mea tū ngā whapene, ua whaia e lona tama ia te. O le tūlanga whaingatā fo i le nā i lau mai tau ia i tua i ngā mata upu whapene. Ona o lea ua matua i solo ia e le tama. Ia le pā fo i le o le pā tapu ia o ia malona pine. Awa le ua na whaia le a fo i le tūlanga le.
ona o toe mea fofau lea tole foa ma ainu se ua tele nei mau mea whapene tūlai mai tonu le tātou o tunu ua matua tele a o matua tele a mea whapena o tūlai mai ua matu ia e whai o le tamāmala na whanau a o te ineiti fo i lea o le ainga e asi e siatu pe o atu e tāwhapau ma lana whanau a le to e whai a e mea whare whapene ia peila e le ngata i cases na e whapena fo i le case lea pe ona sauno fo ia le tamai te presidente o le SVSC City New Lina Chang o le fo i la fo i e tūrai fo i seisi le te i se teimi o le vai aso le nei seisi fo i mata upu a whapea ai o lo sau ia nisi mo lianga mo seisi fo i tama i mata upu whapea o le fesiri telea what is happening lana me o tupu o lana me o tupu ia fo i ia tātou tama o lana me o tupu ia tātou tama ia wa pe o le vai aso le tātou tala noa i le mata upu lea o le tuangane le tuafine ia ana fo i sau fo i tātou whapene ia le o mai fo ia le la umal tuangane le tuafine a le o fe mai ia o le tama i le afafine o ka se tele pa le tonu lea o lo i ei te mili nei ma tua ia o le iloa po o iai ia lotu ia e o ia i so uma o te le iloa po o fea ia le o le iloa me o le iloa ia le tamane nei ia lona va malona afafine le va o ia malona afafine ia ona whanua noa ia nea fea o iai tapu inga fea o iai ekalesia fea o iai le no fea o iai le tina fea o iai ia le ainga atoa e pui toa i tu ainga whana velave whapene awa ele ai ia seisi e mana o tūlai me se whana velave whapene ia masalo ai o whale tonu le mawhauwhau a le mena te a whale tonu le mawhauwhau sa ili tonga fiti e fo iai whawhita uli whapene awa ana pauana o lau whawinga ina o a fo i o tu ainga mea whapene e a fo i e tutupu mai tinu le tātou o tunu o le lava pe le lava le awa oina pe le lava le mafutanga e le mafutanga i le atua le mafutanga i mātua le mafutanga i uso matua whawhine ua mafu ai ona mawhai ona lātou whaia ia nei tu ainga tūlanga whapene e mā sania tole foa ma anu o no walu o walu te tonu fo i lele i ripoti o tala whapene fo i lele i mea o whamsino Matanya ia ole mea utana fono whamo mai taua ia le tangata le na tupu e whaaravelave le tangata le na matua ia whaaravelave le tutu e whamsinonga e le tūlanga hoi lele o le ae e whai fesiri a whamasino tau tala le lo ia whapena o na tali ia tangata hoi ia o lea o loo fia i le whaafita uli le ne a le tangata le na tupu wala no fonofo a fo le pe se me tu le eise folding sala mo ele se folding sala mo folding mai la no fonofo a la quarka la fa masingo a la kala le loia al koia ele o folding mai nga kele o kuea mo fa pe lo la ia masano eise fa le tonu fo le po le ma fo fau ia po le tu langa o lo ia le tangata ile fua le tūlai mai o whanawelare whapene ai meisea o oe malo afine o oe o lo afine sa e tausia sa e tausia o pepe malaititi ale ua o mai teimi ile teimi fo ile le ua amata ona matua ia ane le soifua ale ua e toi li liu iai mawhai e winga mata ngā whapene e whainga tāte leo nā mo tangata mawhauwhau ala atou e whainga te lena e taria ina inga o mata upu whapene ia wo ta ua i tai au le nei le mata upu le awa o lea loo whaanga soro i Samoa le temi le nei le vai aso e lua ho i e lua vai aso maso e lua o le e ta o le 16 days of activism
o inala le o ngai umai ale pa ai ale tunu ato mai lava i tai o le tunu ia e o mai le tunu a lautele o lo va ai i fa fita uli nei pena mafua i sea ia o le ale me o lo tupu e fa pea ona po ia le fa fita uli e pe o vai na tele na le o lo ia awa o le 16 days of activism le o lo fa tu ai Samoa i tu sana te tas Bo ina o le dei. ko na i nei vai ke ia o le ia o le ala vai sa e tu lai me da ia na sa o fa ke ni ma ta o fa ke ni mo ia i tama o la so ia o tu le wa na le o lo sa u te lava ia nei tu ai na so tu la fon na te o le tu langa na o taita o au ia o le matua i le fia ai i tu langa pa pene e tu lai mai ai meste lava i le ao ya fia o le tama ma le afakina o le tama ia ma te ineki o le lato a inga le o mai e sa pao mai i lana whanau e pena ta tera no whaamisala le tu langa tole a po ia o le sine tu maho tau ia ok le lau a mai ne whaamisino uma whaamisino ia ona ave le whakuipui ale whakuipui whaaputea la ia le aina kai whapea o le breadwinner le o le apo i o le aina ale la ave whakuipui o lona winga ua le ngata ina safa le ine safa le tina safa atu ai ma le aina ona ole tuina nau o le tino tuina nau o le tino i le va'ai pea so what is happening i le o le ane ua tupu i le a'o awina o tātou le ane me ua tupu le a'o awina o tātou e le ngata o le pusi pa'ia ae ole nom po lele ole o langa o lo tātou ola ai what is happening le ane me ua tupu ia o tele ua e pena tāmata mafofau ia le mene aua e tele ia ngata e au o tā'atia i le whainga o le tonu ina te whainga pai e sini tāupu aua o le lepa tele sini tāupu nei e le apo i tonu o le whaamusinoma ma le whatoa a pia anu o le whatoa a amata mai ia i li puti le whaamusinoma ma tilo e pia mo mori mau e pia i whanau e lawe whapenei e tutuku mai o lana winga ole apo i ole fofore whawhitau i lau tilo i e tina o tama pai le mi o tō tausi le leila whana tina pai lo kiuke kilo ma whaai a wā tere au nei u te whaalomo i ei o le whamasino o mea ko inga e le aia se popole o tina i mea ka mutira e le popole a i tina i Paka dia ya la ku ka alo item ta ku pa ite ai le o lido i mana totina ya o lo ta ala berki o lo ta ani ti ko na le pa ya ko tina lo kiute ka wa no pa ni pa ta ni awale asocia nei ta no ani i pa ya ku ta la le ai na i mai pa ai do pa ni do pa ma e tilo po ia tama o le ane mea lai fai a tamato taua ona ia o lono minga o le se aro ua mua le ai ama se aro fai i le whanau o lono minga o te taua ia tina ona ia tama ona sui lona mati e taua ona sui lona wama ai ko i ngā tulanga pa tēnei ia po le tue ngā tama ho i lele e a ho e pawale e maua kia i ia i mulore o kia ole toi ngā māpō kau i te ula po le manuang ia o mea ia e a po i tuku ma ia ole redi ia ua mitua ua mea tā nopa tā lopa tole a poa ma e mui nai tāna riki le ua matua i ave e se lava ia le trust ua matua i solo ia le vaenga na e koe i le tulanga na i taia
ia e pei o se manatu le na le o ia teni nei ia ko ile ka ko ai so se kami kiti so ke kiti na o ko yo o tama noa ia po o ia se tulanga pa pe o ia e o lo ava noa ia tana tana o leo o le telefoni o le telefoni o le lua e lima lua le a po ia te a le telefoni a leo o ia le vai fa fiso a leo ia o lo la so ia mamate tu ko ia le tulanga o le iai po ia nei fa na vera de tonu o a po ia tanto o le hotline ia po le numena le e fa so sa iai le fa toma le SBST o le vanselau pitu fa vanselau fa ile ina ko ile au vale po iai le fa pita Tele influences le o iai nei ki tonu le tātou o tunu. O hata matanga, o hata leana. Le o lo ua mou e le teni le pipo na bipo ti atu i desi tātou tai au. Ia o lo o ngāru le a fo i le vaenga o le vaenga le pāsia ata. E so tonu o le matanga ruenga o whamsinonga. O lo tau mwhai fo i le se awala. Ai mise lava fo i la ia ata whare tonu ia mata le ia o lo available di lungo telefoni te aveai ia o lo available di lungo o a foio o video ma me uma fa pena ia o lo nga lu ai vai nga le na ia tau fo ia le fa kitau o ta si la le vai nga le o lo tipo ia ta si le vai nga wa foio wa fa tupu ai uma ia le tele o fa kitau li nei tau feu sua inga feu sua inga fai fa malosi feu sua inga fai fa le tau o lo fa tau nuinga ia ona o le availability o a foio o ata nei e le ngata i lungo telefoni fe avai ia ai le ngata i lea ia e fa pena fo ia ata o lo mawhai au na e watu rent mai le ata classification luas futasi tātou lo uma te re fa le tonu ina e o ali classification se fulu mareva o le mea fo ia na ai o tu danga na de o ye to le fo o le o to ye se mata puia o le to ye se va ko le e pe no fa ia o le mai aso le o le to o le tamba i lo to fin ia o le utama ile a fin o le tama fo i au isi ko ta na u isi ko na ke ches o mona ona au mai i rumo fa msino o pe le sa to o no ia se vai ane le no fo le se o pe o anga fo ia ai fo ia so to mama ma ko mola le so to spai e tu langa fa pe ta tu te o mana na oi ai misia le fa mai tato fa vai le tu ia oni fa vai la ia le tu e tu langa fa pene mama ta uku fa pe e a fo e tu la mai pe lumo le fa msino ia o le tu langa na le o lu tu boy de vai ngale to le fo le numero na lima lua ia o le official na o leo ia a o le hotline le SVSG ia o le valu stelau valu o pitu fa o le numero na e fa so tai oe ia pe a e fa longo mai de nita oe le na o le tamaititi ia po le teni titi ia o lo a fia ia i ni sauanga le tonu fa pe nei ia me se foi nisi o a fia sa noanga i sauanga to le fo ia o le numero na mela nai vili samo nei lava latou ia ua o te lamona ia ua lausi la fia fo ia le mamanu le tatou atunu o lo alala mpapa au i New Zealand au Australia ia so se tafo le lorangi aua e malosi te fo'i ia tunu o lo tou alala ma tou papa au ai i mata upu fa penei o Samoa le fatana dia mai ia vaenga nei mai i lo wala mona e te tau on tua nganu e umatangata ia tineia ia masolo ia soli tula fono soli nga tula fono fa penei tono tatou tu le leva ia tulanga fa pe tono fa sinonga lo fionga tole forma la sunga no ule
e tātou talanoanga nei tae. Malo le, saunoa e lau fionga le ata noa te sa, sai fo i matata mta upu pe ona folisia nei tae au. Ia e lo ulangona nei mta upu. Ia e moni ai le saunoanga e le se mea fau. O ua whaatupula ia pēr le ali mai o le mta upu. Ia ai o e tate au matai tala noa i le mta upu. Ona o le alofa fo i alom whana o le atanu. O e ua ngā whatia i ia fo i tu ai ngā sori ngā tūla fono. Ua whaatino lava e mātua ia po tua ngane. Ai e lau na ngona. E fiu fo i ia nei au nā le atua e a fo e la unga le upo le ola. A wai ei fo i isi au nā le atua e lātou te mauan mai lea. O lo ulai loa ia. O le mai. O le mai le mea e le se lono winga. E iei lava le tamaa e maua le mai lea. E lo ulai loa wai le o tamaa uma. E iei le tamaa e maua le mai lea. Na pasi atu loa le ilalo i lona atali. Ia wa mamai umai ia tu ai ngā mai le mawhau whapea. E i le i te au lai ia. E tatau lai le tina na ia i loa e mai lon tōlua. A wa lewa na mafuta. A mafuta loa se tamā mas tina. Wa i loa le lei lawa le tamā ia wingo le tina. E whapea fo i le tina wingo lona tōlua. E lana o te iloa, ua e tatau ona iloa tina lea, mai lon to o lua le mai lea. Ona whai tētēna ia o ia, wana te iloa, o le mai le anga e le a foi, e le whatua o ia le mai pea o na oso le mai. Ia, e tatau la ia te ia na pui la na whanau, a wane ito e vea ia, iso na whaatua tuanga i lona to o lua, langa lana te iloa e mai. Wai ala la ona tupu mea nei, ia ona ua tuu la fua i na o le tenge titi, ma le tamalua mai lea. Ona oso i loa lea ma tupu ai ia wingai, ai a anu ale tina ia ma avele, e ma ia tātou i nai Samoa. E sere maana ia, e ngari wha angoia, si vai mai a se ukama lea se ualu. Wafo ilana te ilo, ina na te le wha atua, ina lon to o rua leanga o lon to o rua e mai. E le ia o tātou i nai Samoa e le peo i nei. E kau kokongi le child care ave ita mai tipe a ka fiaru ka whai ngā duenga po se meta te anu ia. E le umi sa ufa asoa. I le tūlanga lea a o lo ua ia i loa ia. Tupu a mea whapēnei o le whatamala lava o le tūpā lea mātou tina. Ma lesi fo i mea ia lai ona tupu umi mea nei. E musu fo i le upu o le matanga. E muso e ali le matanga. Ona tanu a ia lea na o la ua, ma le nei tau titi lea uma mafatia i le nei. Ia uma na tau titi tosa so o awa le, tupu lofu fo, lo alfa apita audi. Pe tau wa ai atu, lo ai le tupu fo, ia whare vela. Ia o winga ai o tātou e musu, i ka uwa lea matulanga whapena. E ka kowo ier kala ne silo makua vo i le waikami. Wa whai le vo i lale misalo ma kua vo i e. Wala lau mai fo e le sitina tama le sitina fa me no markara lo ko e mo ia ki e makanga e le kinga no wingo tulanga na o le ma wai te lo tina I o lo tupu ai me nei ai ia ona o fa na we vai o la to ma fa e sa tau fa apea fo i se tulanga fo ina u kausawa ia o la titi ai o langa o uso matutua ia ila tota ito o lua whaapea ma mai foi. Ia tate wa ai e ino loa le pia ka ke lo inga lava wa sapa e sele wale whatua o ia le tau tala I te tono o le a inga. Wa kai lo inga wa sapa e se tau talanga ele o tau tala le sa tau tala. Au pe o fia kau kala kama vo ile kama mamafa. O le afuare o le kau kala kama mamafa fa penga ale pasasa ile uru. E pasasa ile ata. Ya langa lai ese ia tu ai o tenet. Wa pe o le si fo ile ai e fo ia fa le ango ia pe e pa ia ku matulanga fa pena.
ia o le si ki fefe fo i lele ia ai tatau fo ina whaafofonga mai ia te neti le nai whanau witi au e ke fefe le mea e ke a whati ai a ele whai e se tala ia ia ale ia ko lunga alu ka kwa oi ma ka ma ku ka ngaka uma se fama ai le manuele e se me watupu ia te oi e ola wa na ia fautuanga fatina ia long fana wale atunu o e o tau iai ni me fa pea ai va ai tu loi la tau fa ese mai po lo tama ia po sfaya va to ainga po so tuangane ia e va beana e anu fa fa male fane anu tua oi ka ua ku oi ka ua ku mea ia wa va ai wale tutusa ia nga ke ia le wa ko e marki a polo ma ko ya ia ola wa na fa tuanga fatina ata noa fa fa mai ia mamalu fo yo le tunu nai fa na witi malo ni sau noi ni i lau a fionga i le tausala o le tatou pukalame malo fo i le e fo ia mane fo i pointi ana e sau noi iai e ina le i whamtala o li ili ia le mea lava le ale o nalo ia fia ka maavi doa maka le mafkanga i le i havi ai o longa o ngā ke e lo fia ka maavi doa a pense o fai tau atu lava ia mawhauwhaunga fo i matu senga ia upulasi mawala moni saunanga ata noa a o fea le tina le ainga ua tatau na ave se motu tufua na i tunga ainga tama ia o le whaasua mai nā mawala ia whapea foi lilo fotu manu sa o ai le tātou pokalame o tangata na ua o ele ai ni mawhauwhau wa ngalo na whaapipi i le mawhauwhau malo lava lilo le whaasoa ia tina taiana ia manguia tātou pokalame nei asu tole fua mai nua tanoa whapea foi tātou paanga o mawhaftai ia manuia whai ngaluenga tina taiana ia whamanuia lava le atua ia ati oe ia pui ati oe whapea mua le atua o whaungawenga leimo le atua tina ia la karona sa o le leito wa fionga ai so se taimi lava o mai i lunga o le pokalame a isi lito e na o le whaaleanga ina lava o le HRPP ia maati le lava o na tele le avanoa o tula epa Dr. Sailele i le ola e whaavau na ngawinga ia malo arona e tele lava i nao mai e le o tana noa ia una isu manei e o race mai e sunga ia ata noa i o whaasoa ia ainu ia o ngā tele, ia o ngā mo tātou, e me whapena whainga e whamai mau tātou i tū la e tala noa ai isu whapena e so swani lau whainga renga tofi le tua mala tunga renga whaftai la ka rona asu wale whalawa au sa o lei sa nuanga ata noa wa le ai se sanga le mua whanau tene la iti Samoa fōringa mai ua pūpū tele tino ua pūpū tele tina i mea fōringa mai ua pūpū tele tina i mea le au ngā ai ngalo i tiute i le tausia le leo whanau masaili fofo mo nei whawhitauli whawhitai aso vale ia so mai lo le masunga a savelio o le aso le ai o la aso e le ai ni mea sa tutupu mai ai tātou wa ai aso nei ua le fuatasi a Samoa a ua o le lalolangi a toa ua asa whaafi le tūlanga ai o le matua lofa pala auna na whanau a whiawhi umai taimi o whainga lotu whaftai savelio ia moni le lei e ala na whai le tamā because he knows he can't get away with it meaning he doesn't respect his wife with really sad ia o pulasi na whaftai pulasi mo whautuanga e tau foi o na whai tete saunuanga talafo whaso toma i te mai tai matina o le atunu, whaftai aso walu mo le ia o nei ko meni an mato vasenga pina lea atanoa ia Paula Banks ta te fia ko meni i mea whaapea a tasi le mafuanga o le whatamala Paula valata mea e whai o le tatalo maalosi ma whaatino tātou tiute o le mafuta ma tātou whanau tene tāna noa iai mea whaapea ia awale fefe sa o leia Paula Banks o le tūlanga ana iai ia mai maupe ana mawhai ona toe ki kua le vai o le wati se i whaafo i le tupulanga i nei ona po whaati le tūle tua ai o le matua lava
lava le whaleao ngā mua ao le TM tu Samoa ngā ala a matua e le to TSA o whatuanga nā a whina sunga ia savilio o le mea nana tam whai lau ia whina li a ko meni o le matu senga tanoa alo momori mai ia ni whautuanga e le ngata fo o lo whapenana racing a mele isu lea ia tali atu foi ainu ia ae te manao foi se whaasoa atu nanga lei foi ia point le lei ro mai i tatu tatanoa o matau whapenei moni le lei atanoa a whai mausau teimi e tam whai ai e tana noa matau whapenei o lae te mawhau i le li e ofa mo le li lo teimi io e tatia isi mataupu na to tele ia avanoa e paina fo a matau whapenei o le matua whinga tāna foa atanoa. E le whaingo fie. O wafo i langa e te le iloa fo ringa o le tangata o lai mai le tūlanga la. E te le iloa. Ioi, o lesi tangata, for example, o lesi tangata le watu atu ai lo whatu tuanga. Le watu atu lo ia mamori atu sio wa fine i se mea. Pe atu mamasio wa fine ia malanga fine. Ia alai o ta avani. Ia le kei mea ngai whaasoso i ngai lea ka maa, kango aku loi iai. Kango i mawhau ngon ta maa. O ngai ka ke ngofa mawhau. O i lea le mai e le whina le whaasoa lea Paula Banks. Le whapea mai ai whina le. O le teimea lea o le tina. Tau tala i nan tamateini. Tala noa i nan tamateini. Whamatala i mea whapena. Alua o malau ta maa. Ia ai whalei, ai eisi me whapenei. Aua te whewhi whamatala mai a tia. O le tina, o ia le nā, o ia e matua le upu mua i nan tamateini. Whamatala i uma whawhita uri. Aua te whamoe moe whina, al wharavela o le tele o tina ua ngalo. Wale ngalo, wale mawhau whina le. La e whaapea tina i o lele le tama. La e whaapea tina o lele le langa kuangange long ki ngā. La e whaapea le tina i o lele long kuangange. La whapea al tina i o lele leinang kamakama. O wangalo tina, lona kiute mua e whai, o tau tala i nan tamateini. A whai e ke kau kala i rau kamakenge. Ia whina le, o nālo o watu i elwhi au lea. E muli ane approach le tama. Ina whapea lea, so sesi lava. Ia ta ita whita te tau tala i whina le i whanau teini. E te nofo ma tala noa tina. Ia, whalavela, a le tanoa tamatina, o tina lai te tau waona ia i loa, o whawhitau ni le tupu o whanau teini. Longa winga la, e sa o le kua menga ni mata whasenga, o le tina lava, le vui whanua ina le sunga ia inu, o le tina lava, o langa nā wenga ngai whai, awa le moe noa, awa le alu le pinko, ai kula whai lau tamateini, awa le mawhawhau ke alu le loku, ai kua i lau, e kuu lau kamakenge. Alu maave, ai alu le pinko, alu maave. Po whea me alu tina, alu maave. Ai e ne mawhaina e tau talai, nuo o whatasi. Awa pia fo e mamoli se mea, ia e mana tuaina, ia awa pe le telefoni, ia e vili e tupo tau nu. O le fisiri mua tina e whaina tamtene pia fo me. Wā, pa whea, o ke ia mea uma, nā. E tu sa la pe alo e tama whaila vai whaasufi, se e tau ilo inga. Ai loa le tantonu ina le nātangata. Awa ne to e avea i tāwale. Wa le mera ne tupu nei. Ia, tato hoa mai loa le keisi le wa tupu mai nei atanoa. Te mana tua lama atanoa le loa teimi na rato i Samoa. Na ulatu le lea wa umma ala futa whaile li pino le nuu leo taufusi. Le MTV le karesia le taufusi e whina le kākoriko. Fuka umalanga pu ele MTV o la tulo lea ma masala epi ma tolo ave o TV lau Samoa o MTV na lau Samoa ame lo fai lo le interview si kadesia te ele ma sini mai lo male si tama le na fai lo interview to le fo o le ane me wa fai ele me pu e aka o au doku maku la te mana tua la tali na ave ye no fe atu o na talwai o le tele aka le anga i lungo le YouTube ma le Facebook tele aka le anga o mawhawhau i fo te tau whaina tele aka o vi ingo le ani tele na ta whale lotu o ina o le amatanga whau leo le whawhitau kai pei arko wiki atanoa pei arko wiki ua uma atu nā teimi o mai teimi nei pei arko wiki wha mai na mo nei
Ioe, ua matu nei nunga o telefongi ua makamaka i aka leanga. Mafuanga makamaka i aka leanga, onga ua vai kakalo, onga ua vai mafukanga ma le kua. Ua makolia foi ai o le kakalo, aua ngi o mai faso songa ia ki oi. Ai mafuka le kua kakalo, ele o mai mafofonga. Wa foi langa ua employee sa kangi lo kemi kede. E alu whakoanga, e le whaia so roku. Nga ala kule ngofo, ia ke ia wa mo fu daka o sa kangi employee lo kemi. Ule se mo mo le di. Ma fu nge me o ma fo fo. E ke kua mo lo le mo sa kangi. Fia lo. O ki nga makama e mo le mele. Ke lo ki nga wa le whainang kiu ke wa ku le mo. Mele ka ke whawhe kai ki ngai e ku oro lea ungar whangau, mo piki mai. Au war ku la fua inga. Ioe, ska mai kemia whapea sau whaisa kangi i kua le kamaroa. Ska mai kemia le ao ngā a koro service as a ki ngā. Ia, e le whapea kau le pua o ki ngai whare kongu. Le o kako umai whare kongu. A le ka ke kalangoa, isa ka i kama whau. O whea le mea ma whai ai o ngā whai ki kia media. Ia, o le kao fia foi. O le ki ngā. Ia kau kala. E le ia se manga ngā se kama kenge e le eisonga ki ngā. O ia ke le la whawhikau ni mumai. Longa winga ngar kama. Ia am ia se kama e ma whai o ngā ia whia ngā ruenga ki ngā. Mari kama. E whape ngā o ngā sanga le muwai la ko whangau kenge. O le mena le kupu mai ngai. O le kama e la whini. O le ana le mawhanga tanua. Mea mua lava. A le o ngā kama e ura maruanga. A le ura maruanga e ai mushroom. Pe ai kai povi kulor whawhanga le tunu. O mea umala le mauar kama lea. Le mafuaina su, mai le sunga ia sa ili vao. Sa ili vao tato mafuta. Whamatala ia la ngā venga le soani mena lea. E sau o le mafau. O le mafau. I le tali ai ato le foa. E le lava mafutanga maleri. O ngā venga la ngā e a whaiwhi au ma nau whailoko. O le launga inga, o le upo le atua. Wa makoria e kasi a whakusanga o ka mawhapenga kuloa mali le loko kala. Pei o le mea ola. Wa wha e le iloa le kuloa le kaifau. E le iloa le kaifau o long ki ngārea. Ai alua le kaifau iai. E le iloa le kaifau le o longa sister lisi kaifau. Ai alua ia. E le iloa le kaifau o longa finge le e whapengara le whakusanga o ka mange. A esi ka mai e esi me whapengata noa. E kaki whai ngoi ngor kaifau. Wa e le iloa. E le esi mawhauwhau. E le sa oat ko mengi le sau ia le a whinga le mako vasenga. Wa ngalonga ku kongo le mawhauwhau. Lo menga a whai wa ngalonga ku kongo le mawhauwhau. Wa ngalonga whainang kakalo. O ko kele la kako e le kakalo. O kele whenga kaka e le ngi mawhauwhau. Io e rea ia la pua a kam whainga. O ngā menga kongo a ngā re kakau ngā short gaming ei. Wha malo sian mawhukanga maneri. A wha malo sian mawhukanga maneri. Whape ngā o ke e aku i whaososonga. Wa menga ia atanua o whaososonga. E le lei alis ka maha, e le lei alis ka maha. E whaapea ar keimi. Ngā sauar ki Apollo. Ala mai siki umma. Ngā ngofo alea me lenga i saungoa. E whai mai whamasingonga, whai mai whamasingo, whai mai loia a ngā ngofo. Aisea, ko i sala mo, aisea. Kasi are whiki ar ki Apollo. Maleifua-Mai si ka maha. A le reko le ka maha. O se ka maha le nei. E o fwoi lai whai whiau. Le sau noa inu. E o fwoi whiau. O lawa la salusi nei a tiau a tanoa. O re kakalo. Wha malo sia le polo keki le Samoa. Whai ngā malo. Wha malo sia le kakalo. E le ngā le mele whina le kakalo se me ke mga oi. Kakalo i whawhika auria. So swangi whai whiau malalako ngā rwena. Ioi. Fiso swangi ngai whaiwhau. Wale eloi whaiwhau. Pala koe ngā whamakala i mele. Lua awar kula whaialo kamakenge. Whaasalar ki ngā e kula whai kamakenge. Ioi, ele ngā kan whaasalar ka mā. Ai whaasalar ki ngā. Oi, lai menga le kaukala e. Whaamalosia ni polo keki whapenga. Kolu i ka mā. Awa i lako whangau kama. Awar whaial mea lea. A whaia kaukala ki ngā i lang kamakenge. E ka kau whi kau kalar ka maa, i ranga kari. Wa a whape wha a kongo kor ka maa longa kari. Ma kua longa kari, a vea ma ka maa, a lang wha a kongo aku. Wha a kongo ako lang ka maa. Aua, mea lea.
ai le fia do ko lua ko mo body fin avel la ko ainga a sau fa le ko so si ko lua fa longo le a wa i le sa ne fa sia fin sa ne fa sia do ko lua sa aisa ele ma fai ke mai o me la ia ta no ku lo wa o mi no ke me la ia ele kasi se fo ka ka wa ia de o va ku la ka kalanga o ka kalo pa malosia so swangi fai fi au ma ku ka fai le me longa lua ka kala ki ngai na ka makenge race issue fa pe ngai me kupu ka kala for ka mai longa kali ai ma ku fai so ko lua pa anu avingi kenge ia fa lo halo i kenge sang e fai me la fai me ko valea ai ga ko ai anu fa pui kele na ngai fa ngau kama e le ka kala ida ko kama aisia e la fa pe kama ia o ki nga fe nga venga le le ai e o ka ko ni sifi o ka ko ma ku sa makinga fai fo nga venga kama me na nga ke nga fe o kama o le ku ua kama le ma fo fa ko ngolonga kali ke na la ngai fa ngau le fo ngai e le ni ma fo fa ku langa le la e wa ngalo kama o ku ma fo fa ko ngam ki a fai le fa nga mai ia kama ke mingai longo winga e le ku ua no kama no aku le ma fa ni le ko Pena le kalanga e whai o koe atanoa, a wao kama e kusa mo ngala, a o ina matua e le koe ke ai lava, a kau kala ki ngai lang kama kenge, e wea whai lang kama kenge me le kupu, a kau kala ka mai longa karii, o le mea whai kasi, e loa e le kam kiki, a makua mai whai sang kōrua, e le sa o le mea le whai mi wha so songa ia, wha kai lang molo a ngoa. Malore, ia malo alsa ko sa no ile lefo ya mata wa you know ya wa ya esre mana ya ele umatala e tala no ai de mata u e la una ngona wa o se fa fita u di tele wa o le foi au te mai ta wa ine e ya tina ho ye ya maltama ho e fia lava e dress up ala tō whanau hoi o ofu e masani ano wai whai o ofu i lawa wai o le matuane tāna whea ngai mo whanau teine ia alo laiti ia ala e fia ia le tamamal tina le se me o lea ngai le nā me ia awa ia o mata ia e tasi le na amatalia hoi le o se soli tula whano o se e a fo ngale e tiro doa e se le a fo ile e se mana tu malangona e a fo e a ngai ia ona ia ai ole melna e a ua tele pe ona e sa noa ia fo ia o que matole po sa no fo ia ai no ulta to proclamation tae e matua ita ua matatau ia le ngalu ngaltina awane fiu now awane fiu lo totala awane fiu lo totala ilo whanau te malo whanau tama ma tau mawhai po ile ina ia oa le pe ona sauno po ia le fiu matole po oa o tilo ia po i situations po ngai ma fua e mawhai ona tula i mai ia le ia whao so songa nei mawhai ona whai lei ole fa so ngalato ele se e tailo ye ole manatuai ele se me ole fa so e fu e pa fa peltine le ole tine u matua ia po ole tine fo ile fo sesi tangata hoi po so wa fin ele tatau na e ma po fa ye mole sila fia o tama lo tompo e fatino ia vanga ne ele ai it's a definite no matua i le ai ia se a fo se tulanga e mawhai na tula i mai whapea de vao o e malo a whapine ia ma le tupulanga teine light e matua le ai e matua i le ai e le e whaftai a tole a whoa ma anu i le whaasoa mai fo i le nei tae au ia manai whautuanga ia wa fo ia le mataupu le wala ngai le tato tala mua le i le mataupu le nei wa ia le ngona ia samo nei i le 16 days of activism e te tau au tala noina ia pe au no whai atu le fo ila e loma mai fo i lisi mataupu le mea la vai tasi
o le foi lo mai le si mata o kutua o le mea tas o le foi fai mo liang o le mea tas ia lo no winga e matua lo no winga o mo le me foi le wa pe wa o se el ki mu ko le pako o le ia se fa lo mo i ko inga me le se fa lo mo i le e o le to inga me le nei le se fa lo mo foi le i le sa o to inga me nei ia la e fa ia pe se no tu ma wai lola i o te maho i le pea le o e sau no le ia tole apo. E le anga whai a hoi no mai ta wina ia nisi o te maha pena. Ana ole ona o nā lava hoi le. E pawan me i mau le whang, ia inu le whang. Ia na so na whai a le o tala hoi le. Ale tene le ale ingo se whang. E makua i ngungua sakadia le mastara e whai. Ai o olo ina o nā. Ele ia mau e le fia malosi. Ua maua le mea lape o le peo le fia kamahapi. Le te mai tauina i ta mafa pene. Ia, ai leia fo i mastana tina, ia lou a fo i. O lau mtafa i oi, fautua le ta ma. Fautua la vai le ta mai le mere te vaai ai. Vaai atu e wha le tonu. Ia ona e tautala le. O le mere na le tua le tautala i lo wha maoni ai. Tautala i ai. Wa a tula i mai se whata vela o ai le tua ia oi you know tua ia le aina tua ia le no tua i whaifi au o pe o le reaction o le normal reaction na mana ai fo ia tato ia ai o tina lava o ia lava lea ia o ia le nae e a fo ia na te mawhai o na fo ia whapita auri nei ia e ala mai la i le vaenga le o le o i le whanau o mea e ono tutupu mai e whaare tonu. Ia o tautala no i siau tama. A lofa whaare lei i siau tama. Aua nei tu atu, aua po i nei tu ufaua. Le po ina sa no ia tole a fōi, me fōi le o leo mai oisi a inga, ia wa. O le matou ima le matou a inga, matua le aia. E matua le mwhai a o na o, ia lau whanau teine, fōi le ai oe, whapea mai se i matou te, mo moi oi e matou o le ai e le mafai ia matou ai e puti a lau whangau i o lava lima e a koe e soso ani ai lātou o mai o le mea monia ia e laiti i lātou e le lātou te rei lola langi nei ai o oe ta mama le tina o lua e watuai le upu sao o le upu moni o le upu alofa ina ia whapena ona i lātou mai i tuainga o mata upu whapene aua e le e tulanga le nā leo ia whaftai ata noa o te loa ia lewa ia waulu i whinangalo le mamalu le tunu ma lau whafonga ia le nganga o le tātou whasoa nei tai au le ngata fwoi lea le tele o whasoa le nungo le penga ta whailangi ia e nofo fu lava le tangata o lo ia lava le tali nei whawhitau le whaftai tele mo le au whai tōwha whaftai fwoi mo le o lo tusi mai o la to langona e tofu a tātou ma tātou experience po tātou poto masani i pe atu tupu malon me whapenei i peo iwo toi whamanatu mai fwoi a la mena le manatua i tele o temi ia o le tali nā o le mafuta ma le atua mafuta ma le atua le tatalo fai ngofia ia mafutanga ma le atua o tatalo ia ai te tonu lava ia te tau lava na tātou toanga e mafuta i le atua hele tatalo o nā lava lo moa mai le vai la au mua nā ia fautua le tina pe ava ai se meo whale tonu i le ainga fautua le tina pe ava ai se mea ai au foi le whapea foi o nā o tina o isi foi o le whapea foi nā o tamaha o isi foi tina o ka le anga o amio o isi foi tina o kua whaososonga la iai e le kaia o se whaososonga ka maa au ki ngā mo kua sifi o kau whaososo ia le ata to te loinga e le fuatasi ana mta upu nei e le tau le pua ma lafo i tina pe tau le pua ma lafo i tamaha o le ngā luenga whai whaatasi a tātou e le Pulu ma le 2 minute o na tāle o le itu lai fitu o le viinga leo le atua ia e tawalungai fo i ne mta upu whaatai fo i mo le whaalia o finangalo mamanatu tu sai fo i o ne ianga whaasotoma pe o na tātou whaatalatala noa ina nei tai au.
Toi va minute ona tale o le tūlai fitu I sini au se talia. Le vi ingo le atua soifua ma pese ngol Krismasi langina le au fai pese Katoliko mai tau fusi o no tau sila mai moa mai ia vai. E ese a ia langona fa le atua ia ese fo tatano at foi I le lalo langi nei ma mea o lo tupu ai. Ia lawa fionga le ata no te sa le o tatou toe o ata fo I tatou talanoanga fa lawa I tele. E iai la o mta upu lea o te fia talanoa atu ai lawa fionga le ata noa a le te sa fa pia fo I lawa fionga le tole a foa lua moa. I. Mari mananga lewa we ngofo mo se sele a ulai kau faila o fa makalanga. Wala va nga fa makalanga o kau ngasui se si mea o. Lo wa ba da kungu o ke minya o fia misa melo sa. Pa marurua kui ngai o wo pa pen nga ka pokalame. Ia mo o manava le fa lo. Ai lo fo ia a vela lo ia le vela lo nga kuka mo no saka fa spo vivo ile. Ale pa wal me kilo ai tanga tele fia tau mafara fa spo. O le mea lai pi el mea lolo. Ia, e fa pea kai kai ma por ki se voi ova kono o me fale loku wa se o ia makaika. Ia, malo, ia ai fa malulu at fo I la fionga te pa fa sina telefoa. Pea fo I la fionga ale ata noa. Ia te tonu fo ia e tau fo I ona. Ia fo staimi tat fa longolongo I vi ingo le atua. Na o fa longolongo atua nafi I Samoa ata noa. Pea fo I tole a foa ma le wha noa tele. Talo o whai le whaafafonga anga le mamadu le atunu. Me se lātou o fo I talitonu ngō fie ini whaamatalanga whi awea I lunga o penga te whailang. Nau whanongolongo lea isi tamali I ale sa tato talanoa ina mai talatua nafi mana nafi fo I ale misio. I le tele lava o lau mai tau I lau whanongolongo I pokalame lea I soa le pule ana. E fōlinga mai ia saunoanga a la auli. E na te whaatupu le feitanga I te tono le maalo sa hoa. Ai mai maula pe ana whaapea e alu la auli e whai ia ma palemia. Na ia tau tala mai ai saunoa mai ai lea whaapea o ia o le palemia. A o le mea lea na o te whaalongolongo pe iai. E fōlinga mai na o na whapalemia o fia me le fionga le sao whaapito. E whai ei se ai mo le vaenga lea. A o tonu malava e sau mai lalo ia lauti. E whaanoa noa ai ang whapea soke ai ngai a fia me. Whatever na ve isa ufautuanga whamalolo malpalimia. E le ai se wingo na mea e te whai ai le o whaata ua ina. I la u whanongolongo la ia iana. O le whaitionga ua ave ia le misio. Ma e ave I le afionga I le whaamasino sili o whanua masuafa. Ona o le ava noa ua whai mo le misio. O le whaamatalanga lai whaapea. Ua haa I tui. Ua haa I tui. Mo meo upu. Whaonga ina o upu le ama o upu e mamafa. A sasa oi se la awe te alo tinga ai a ka oi upu. Lea lau te tau tala mo le whaonga ina o upu. Ua haa I tui ia le ofisa le o whaamasino whanua masuafa. I le whai ngā mālo le iai nei. Ai wanga lo ia la uli la na I tui le la tau wa I tui I le au mamadu o le malo. O le winga o la whamatalanga se I kau o mai lalo. Whamatala le tala sa o te tono le atunu. So ia le wha tupu le vevesia I te tono o Samoa. O le mele wa iai pe wa ese le fast ese ia le HRPP le ai o Samoa a toa uma. I laua ula ia lea whaalongo ia I lea soa nafi. Ua whaapea ua haa I tui ia le ofisa lea o whaamasinonga whanua masuafa. I le whai ngā mālo lea ia I nei. A lea ua lei le whaamalamalama le profesa ia fuafuanga. Ona whatu atu mai loa lea I lalo I le minista. O le minista loa na te avea I te tonu o le parimene le tūlanga lea ua ali. O le le si fotoanga le si I whaanoanoanga tele ia tea. Sa te tau o na lātou tilo I le whaitatoa lea na lātou tale peina o I te tonu. O inga ka le pēr malo o lātou.
o lātou na lātou tale pe ina whainga whaavai ale mālo, matu la fono ale mālo, e ala mai le whaamasinonga. Lea la wo ai te tonu, lea fo i la wa koe ua, a le le fia i fo i lea fo i ofisa o ai fo whaamasinonga. Ia masanga whaia ia lea alo lea tunu, kālo whai lea alo lea tunu. Lona lua o lau tautaranga, no le meo le tangata fo i lea wa manao i le paua, wa ia te ia le paua, ona tautala i lea i le winga whaama walunga. E sa o whaanoa noa ina wa ia tauina le fionga fo i le whaamasina sili o whanua, masua whai le fionga ia whepuleai. O whepuleai sa iona tua. Sa iona tua o whepuleai o lana whai lau tusi o veo ia mafufonga o le maota. Ia te au, o ngā noa whaangaluenga. Ona o lona minisita, wa whai pule mai ma avea lo ia ma minisita. O lea wālua i lunga lana ia sa valivalinga. A o whepule ai, o se tangata e mawalunga lona o langa tau wa onga. Sa ave ia e ona mātua. A wale mrumana i manui o whepule ai, fo ia malona ai. A lea ua tau noa whaapea ia le minisita, lea na o se minisita e ke le ilopo, le ari tūlanga te leo ana na o oina. A lea ua tala noa whaamawalunga. E ia kia uia, i te whaanoa noa lava iai. Te tua whaanoa noa tele, whaanongolo, ia mea kongolea ka waki eki, ele whasikai mua i runga, whasifalawa se i tu lou ale, whaafonga mai o le mamado le atunu. Ia la whaafea na whaatusa ia whapule ai, o whepule ai ia, e te lelo na o langa awa oina. A one ia mea o sa ilinga o le pao, ia whaafitai fo i le i tū mālo na au mai ia, le o tūla i mai ai māluan fo i lunga lo na ia, tūlanga whaipule ma o koe ni minista ma tūlanga whaape. Ai o te matua whaanoa noa i winga o whamatalanga i whaahali i lunga. O lo ulangon, o mea ia sa whaitio ai la uli atu i la epa o le pule tutu. O le wha itu tau o le malo. Lea lawa malo lo tu i la epa a lea wa whai uma ia la uli. Ai sea, ele ni mea atu i la epa o nea lawa la uli ia walanga la e saulonga ia fufonga. Ia o lo wa una ia tamata upo e tau. E le mawhai fo i ona o mana o e tu au noa le mata upo e anu. Le angare te mangu whaafonga anga le mamalo le atunu. Tau fo i ona whai e sta tau sao fo i neitai au. Le angare mata upo na tupu ana po. I lo uava ma lo whaalo alu tele. Atanua? Ia, tala mai e tō whae lau whiunga le dipune. Ia mortato tustala fo i kou FM. Ia, malo foi tore foi ni tai au ia tatano foi le mata o pe ona sauno ia le sumo foi mu io le tulanga lea e foi o le fina tala o le mata o pule nei au e tatau au na tashi ia le vai no fa fai ona sauno no le tata e se mea fai e se mea fo ile le faalisa tau fiosesi o te masalo le umile na le fasu tau sanga le ntula i meele i tau pipi ona e tasi altangata tasi altangata no tau tala e lea fo i upu fai o le vanga fa upu fai ia ma le taita ingo le atunu ai o tele o a fo o tulanga e pe o le tele ale na o le tulanga le o tala noa ai nei tangata o le vaenga foi le o le mawhai e fiane ona control ia apu fai mi se lava la le presidente o le apo o le parti le presidente o le sumo foi ala uli o le matau kule o le internal meta la le mole HRPP o i mole fast e sa taula no I fatala no le ia la to wa ele mana tu hoi le e fa tu ese roses ia to e uma ko le la moia ia ko ia la audio le parmia ia e mala ia le fionga fia mema mai si tangata ia e lo po se ditu te le ata lo fai o lo sawo I mai tu o le vanga fa ko fai al te minutes tau wa una tu la I roses
ai tau fi mau lo le vai ngo fa fai fa tua le wa fa manu ye mai wa matu ye ia le fina ngalo le tunu una to te ia ma ai a wa ya la fa pe e le umina i lo wa lan i lo wa la ngona fo ile le ia e o la le mata o pula e le fo la wa ye le mata pula o ta fia ile ele afio ma le minsta o fa msino le bota fia ile fiona minsta ile fidiena ile process o ile ole a matayo le au fa ali le fina ngalo presidente o afoyo o le function of no muswafa so wala asia le minsta ia le tua oi le tua oi fo tonga fidia ele function of no muswafa ia lona presidente lango de wa tau pe on tan loa na file wa tau file ele apo le minsta ole matanga bengo fa msinonga ile ile tofinga le na fa ele la usa lo usa no lo ia de fiona ya kule wa ova itua wa nga itua wa ova tu male le wa solo ia pa ole apo ile solo ia pa fo ile o sa o tonga e fidi ai ele fa msongo fo no mswa ia fo ia le presidente ole fa msongo ai ole superintendent fa msongo le na fa ia le interview ia le sa fa ia tonu ia ole banga le le Judiciary Service Commission le JSC o a fo ila o tangata sa ia tonu ole a fo ole commission le commission le ia ile filfidiina ole fionga ia fo ia le filfidinga la le ole fionga ia fai malo mutumo ia o tangata le sa ia tonu isi famsino ma voluma le a fionga fo ile ia le sunga ia Lani Warren ia le sa fa ia fo tonu ole Judiciary Service Commission ia ole na sa ole manatu la le way nei ole no wing ele ngalu fa tasi la ia le vainga le ole Judicial Service Commission ona to wa mai fa ia fidinga nei ola to wa mai fa ia fo ia fidinga nei e pea on Samoa ia le afionga ia pula ana o so mai dola ia le a fo ile minsta o matanga remo function ia le wo so mai ao so fa lava ta file le mele ale wo umana approve le Judiciary Service Commission e pe le tulanga le wo mai taune ia wa pe fo no wo se ta pasa wo pula tangata io fa ali al malo ole ile matau pule ne o lai ai ia tulanga o umona fa'atitia o fa'atatia e muli umai le au fainga luenga a mtanga luenga taitas muli le au fainga luenga le mtanga luenga ia wa ele fa prime minister ia na le tanga fainga luenga le oi taita ia mtanga na dia la mtanga luenga ina ia muli sa ia ta yalla le ngal luenga e fai ia le utau e se manatu foi le fa pe mai ia o no wi o le fa pe ana ia le minsta e ai la tu sa po ato no fai o fa ai un fai ata o fi minsta ia o tau fifo e na o tu langa na foi ele o manuia le wa dia di mai de ida te milene o lo no wi e tau ele fi ma de pandemia ona tiro le ina mata o ma fai esa na fai unga awane I fa awane I tu fa we pe fa pe ia le lungo matanga e te tau fo I minsta ia I le wala ngona fo le o isi minsta o cabinet fa tino pe le la tau nga luenga nei no le anga I fua isi matanga luenga e te tau wana no fa tanga tai e fa tino le nga luenga fai lo na to amalon maros fai se me ia le tunu ia fai sina mea e a foi e manuia ato ai il tanto o tunu ai ole mea fa atua mela ole mea le la ulo ia e pe tamo fai fa tupu se veves ile mea le ia
ia le o sa no ia le fiama ia pepole le president of farms no o le fai una fai ele komiti le o le o so ai lunga le fo le minister o a fo yo le minister farms no ia le la o la fa winga ina ia o le la wa nga ia tu nei la ia le fainga malo e fa la vela i tu no fa ai uma fai ale judiciary ale mutanga bueno e o le mela na sa tau na to i tiro le ia le firma ia firme e le fatura ngana o a fo yo o malsi anga ia le o fela fo i nei tu tonu ole ai tu tonu le fainga malo le tatu o tunu o mai no se mele o le o se mele e tu poi fo ia le fia o a fo yo le tatu o tunu ia pelen we be ona sa no ia fo ia tole fo ana ia e paua leo se pau fo dei long ia la ngona e pau fo ia long ia la ngona se matanga venga le malo o lo manu pui ia le la abatu ia la forces nei a mai fa fo ile ia e fo e sabe ua ia le saulunga le manu le fo matanga venga a o le mea le nā le mai tai pare mia se tau na anga ia ni lo te ni fa sa o loa ia mea fa pene ia one tu la i mai runga a o le tene a me fa pene tu la i mai o le ati de fo na tu ta mia ia le firma pare mia mana te ingole o le fenga malo ia pe o sa unga manatu ia le mata o pule pe un tal no inu tai ne malo telefon ia le wa vi fo tato time i de moi idea o le aru pa de ba boy o le kai au ke fo li kai de aru ba boy ala fa mai la aru ba boy alo le sa no lo fionga le ata no ma ne fo i lo finangalo fa dia tu sai fo i mal mata upu i o le nganga la vol fam o le na ba tu nem ta upu lunga ta no ai a wol fa i tu au a wol fa vevesia le malo le atu no fa fea no fani le mamalo le atunu fai le mea sao ave ngadwe ngai fai ngadwe ngai le msio ia le ua umana apalai la ua uia ia ala ia a fai ele o ala ia mana o ila to ia koe fai sia wala ai ave ngadwe ngai fa tupu fi le mu a fai ma fai ele fast na fa fea no fani sa mo oka o le vi inga nga o le akua si uma ilunga fai pura fast mal pare mia telefo o au kaso sola ma fo fa ngai kai o te no o le fa me o le va usu a le va boy le tu la ma no o le mata o pule sa no ia ino yo o mo kwaso sola ma fo o le nga ma unga o le mana ia mata pu mai e le tau sala tatu pokala me neta ia o te lo o lo tatu mata ma nei ia e to amat yo le tanto ngai te le te se te mi o tau tala le media o le mo le fa anga ma mano le tino sa o te tanto na o tau tala foi le pokala me talo e te noa ia focus i le tangata so fuanga focus i le kaunka so fuanga o wa tomu ia finale lauli i le porkiki ia mai se pe ia le ao i tangata fai mafofonga ia porkiki le kam fai kaka ia ku le mamalo le tunu i mea fa pene e le ai ama se me mawai e le ai ama se me mawai ma le onas futau sanga o tuto tasia o le marotu to tasa Samoa ma le afi se la onas fumalua e o martemi nei e le ai ama se me fa pe ai tupu o mea o mai e fai lauli e ta tai se ima fo fawan ma mano le tunu ma wa wale ni la to pulu o le ai ni la ko aikia o le ai se to mai o iai wai vai a fia me wale ngana o ai se me le nganga me fia me bele o le ni pulu o umba ai fa no no sa mo mai tu le epa le kate sili le kelo le mau pulu la iai fai e le tunu kelo ku kau la iai a wale nga i lumo le tunu o mene nei o le ngi mea ata noa o le mele fai launi o le ngi mea e ngā mai leo le avi bi ia kulo i whina le i isi o lako au whasara lau o avi bi ia ku saunga launi le ka ku ke lo le saunga kuspai e kemi mai perfecta pepelo e le kemi mai ka ngaka e whafodinga me ka ngaka ni lei e le ka ngaka ni lei
le sa no le na vale sunga fa fe ngai ke ma kua se ka sio ka mama kua o le fa fe ngai no lo fa pe ngai lang no ngal ka ko kala o lang kala mo le ye ke yo no bidi me ye ke fa mai fa kai de kua fa ali kama vale longa winga o ka ko kama vale o ka ko lon me de ku pusa mo o le mele fe laudi o le ka kai e se inga atano o le ka kai e se inga o mamalu le tulu ai vai ka so fu ngai ngai o le mele ave fa mo so se ma lo lava e ave le fa mo il so fu la ke do ka po wa mai le wo si i dunga ka wo mea ai ko mau ko kongi o le mea nga sa ka nga anga i mai pe fa pe wo de nga mai ses o le miska ne o ia miska fa misngon o le me ni susu man miska fa misngon e sa ka kala me de ku loa sa wa mai ma fi kala me de ku ai ko mai dis miska e de o ia fa man mole le miska le se do ma ko fi fa ko anga fa man mole nga mien miska fa misngon sa ka kala me isu de o le me le ku pungi o le ka isolo en media ma e fa sala lau il susu nga ya lau e ave ese de mele la ku pu i sa mo o ka ma ka so fuanga ka ko e fo ia pa ko mo atano ele fingo fia ya uma ma ke ia ko nga por ki vai va peguei ka ko fala un longo le da fai ko fare ko o le usa un ole fia nga ya afalo professor afalo sei ko como foi para meme o le kanga ka e ua fai longa ka mau ainga o le la langi e lo le afalo den sa mo na sko ngai alo pero nia la vela uli de kulanga maka kai kwa ka ko ma fo atano e lo ke se le mai ma pe fa pele la una pule le un male na ka o ka ya o le menga fi fa no ngonde ku vai pe se ai bo o le kemi ele ai ma se ai o le kalio nei me ko ki me ko ave ku me na lo ko ave ku la ngwa kai pe o se fun pa se ne le ka ko ka mo no fo la mo ko ave ku la me ko ave ku se fun pa se la me son fa vale le maru le ku le lo le la for ku la fo mo fa usia ala me fa vale le ku la me so fa vale le ku mai le ku mai ko media fa fo ma vaku so le wa pe dio ka ka ni ro dingal ka ko malo o ka ka fa fo o pe yo la ko ro dingal malo sambo le na ko va ai de le ya le me sa ka ko inga ngai i de me le ka ya lo ke do ni se me la ka wa me ya u mo le ku yo lo ke do a o le mo wala o le e de mo wala point ya fa malu do ko i ka mama kinga le ka ke popole ke wo so i fof ke wa ke fo ia i lo spo ma ya e des me ya o la ko ke le na maka wala ma ya ke o fa me ka o fa yo ke o le mena ni ke lo e se me do ke ma fa ya tano o le ai ka fa va le de sunga ya laudi le mamanu le tunu i le atu langa o fengi me la no maka la nei atano pe ngo fa ma fo fa o le wa ka kala ko fa o e sai ko kongal palimeng sa mo no ia ola o le se no ia ele se kanga ka e finga le fa le di wor ku la fo o e nga singa min skana wa sa ko kongo o le va nga fa le fast mama no ba fast pa nga a o man ko fo ele nga ye ku ele fa nga ko pa ko ele se kanga ka e fa le di wor ni men mana mai ko lang fa pingai o le wa sa nga mai le place ke ngol fam singonga wasa sofa le wasa se ko ni miska ar ngai foi miska kene no pe mala foi ie e ka ka le ya onga alu ya fe me se ka le me le ka ko lo le ka ngai fa mo ka ko lo se le nga fai me da makanga le pensa no ai no wa ka le pe de fast mar fa me singonga wasa sofa le fa vai o sabo o nga lava le kupo me de ale fa sa o le menga o le ma ko iangu ya fa perki a polo ko ngor ka ko tano o le ka ko ke ro un malava e fiu lava na u le fai nga mea ma fiu e a vaku fa fo e fa sala lau o le fa nga inga lava o finga le mesia male HPP e fiu e fai devo ka ko lo kari devo ka ko lo le kari e fai fuanga mea o le porki finga le hanga le e fa vale da ku o fiangi me o fa valera ku a maka mali miliona le ngal forfola le ai se me fa valera ku forfola nga pepelo nga fai do mole ku polo fola le lua se la wa fe kala le ai ni pai pa work fa valera ku ale foi sa ko fa valera ku o mas por paseng lo ko mai ku ale foi ko fa valera de me ole kala ngoi lo ia ole kala ngoi i pres kenge o fa misingo on mena ne o ke mafo ngai
Nenga Samoa ngai ane whianga kai sia. Sai ai fia me ko kongo ngai kura fongo ni luas furu kausanga. Sai ai fia me. Sai ai fia me sa o whai i. La me wale se leo fia me. Fia wha fongo akula kumu ut pandemia. O kau ni fia whanongo e au se la uri ni se pandemia. E leo so pandemia leo kanga kau laudi. O le pandemia fia me. Asa ngo laudi. Kini kai mai maru kemi fia whanongo. Se va ngau karangoa mai wha oisoti. Nganga la ko wifi e pipelo laudi. Ole menenge, le fa se da ku focus ile no manga yo Samoa. Focus kilo o meo ka ngaka e ve makai ka ira ku. Pele la fa ko ko ka ko pokalame. Kilo mol mamau. A wiki kilo de me e de ya masi me Samoa mo le me dia. Pe sa foi le misio e dalo pe fa ma vai me misio sa sesi ole me kas. Yo e de suia. Pau le melenge, langa lewa ka alo le kino, waika ya le misio, le mena lewa kupu nei, a on fena mai ere kurau, o fena mai fo fonga kako miskadea. Le me pala aia mai fafo, le me le pala aia mai nunga le media mai kilo, mai se fai a kui kala rea kubu. Ai a mai ia finga de, se o mea umange pe o le a o fa mai ko le epa, pe ia o le ao atanoa, la o ma fo fau. Dia amang ya fa fong mai umaka ngaka ia lang inga laudi o e fa ku laudi fa mol mole va ai le lumanga isa mo fa longo fa pe mai o le aku ai de fa nga malole le ka su fanga atano ele ia se ku ai al malo o ai ka ka nga respond me on malo oi la me la ku ai le HPP de ka su fanga pe ku ai sis ka ngaka e ku ai le malo o le malo la ka nga mai ka me an me no ku pungi le wa mai ngai ka mai mea fa ka wa o ia ke do o ia ke o se ki ia por ki finga le se fa pe ku ma do le bide se fa longa ku si bide so de pe o la uri se ku ri ka lo vai a la uri so le alo fangia dei le ko fa mai a work swa for le ku so le fa mo le mole ese ka ko kat ko ngole ku pe ku se ku ese kat ko ngon ma to sa movi ngole tua ile ku are ko fa mai ese fo ko kat ko ngon ka ko ka wo fe ka ko le ka ko ka lango ngi ke do me ele ya mas ko me o sa ele ya mas me o sa le fa pe mo wa ka ofi le fas ia nga venga ka ofi porque que malo ngole fa me nga popoko la nga ke do so le a popoko le la ngo ko va o sa mo Mela dia finga le anko popoko ko ke de ka fia ni me fa pe anko popoko ko ke de oi su ni me fa pe mo la pisi menga su ele me mangue sa mo ka su fuanga de ngai mo ko ingo la van nem ka po te no ongo ke do la fa se de ku e de ya se me mo wai e fi ula ve o me nga kas o le mesi o la ya ka ko kalikat ne anu ka ko fa si che o ka ko kali po fe o yai e de fa pe e va le o mai fa masino le yai fa masino o manga ka pe nga de ku e fa sa o me ia me na de ka ko fi nga de nge fa kai mon ka po enu ya kia wa ia o le mo ku wa ka fa se ya me de fe la uti ka kai ese ma fo fa o le mamaro de ku fa fo pole le mamaro de ku e o le me mo pe fa pe o fa masino ngon me kali me ya se afa pe sa le mesio I pe ese le mesio o le halu mga yo sa mo mawai le se me pa wo le mga yo sa mo ya kam fai polo ke ki wa le mga pe sa ma la fa nga ku le ke de mai fa kai mo ma no le sa no le fionga ta pa fa sina tai fo I mo lo fina nga no I tato ta upu ia ai le fionga ata no o le o ke fia fa fesili atua ku ku mai fo plo fesa la stona o lea e le wingo le upu le me le tau ave le vaenga le o le rule of law o lea e le wingo le mea le lava tau ave ai te auia ele o le loa le ngala ko kale pe e o mai ai totonu I wala nga le na fai le fa masino nga mawalunga I le fa tautonga na fai la lo fali I o le tali na au mai na fa masino wali mas fulu tau sanga o ave ma fa masino Samoa ele e a foi ele fa vai ko soli tu la fono ele fa nga ina le nga ele fa vai to e soli tu la fono ia ale au mai la no fa masino le I kausonga I ofia me ia au mai lo kalia fa u lunga vai fa u la le u role o fa unga le na au mai lunga I le fa masino o le na mai ala langa pe wa le fo ina sa u ai la mele le mea le sau noa so o tama I tai pare mea o le rule of law o le ha e ala
ata no se e koe fa malama mai lava i le mamalo le atunu ai se yo koe fesiri e fo il profesa a wa o la wa ia vai e ka fo ile le fa shai na tu le mamalo le atunu o le matau palimia le ai fai lava la uli ton wol vai ngale maton wo Samoa ka no fai a Samoa Whaftai dawa te noa e le tani mai no whiunga. Ia, e mane e wha mu wha peo no manatu a te noa. Awa e popole tātou, le mamoto Samoa vinga le tua mo e la vai fie whalongongo le tātou pokalame. Awa tō te popole, o lea wa malamalama le mele whai e media i e whafu. O lea wa ulo le lei anga yo i ngā media i e whaasalaua me i a lauli. Lea wa malamalama le lei la vai iai. Ia aua tātou te pole, lea lau skaki a koe at gaming e ma wa o kere loa, o lea skaki mai e kangaka nge kākou. A lea lau o malamlama ngei, o lea lau walu ngei e kilo lei ma u whalongolo nengi, i kala inga se i e whai, wa e le lei a whamanam whapea, aua le popole, e le o kula fo ia kākou e le tua, o le mea mongi a o polo kiki umma me e whai le sunga i a laudi, e ave ese e ne mawhau whau o le kungu. O ngā oa le sio kako kungufa mai ia, o le mea lea o le a e do sa o whenga mea le ai. Kako kilo le lumanga i o Samoa, o le fesili ave ia la uni. A whapea ke poko, mai a ka mai ke loa o oe e ke fia kai ka ia le kaupa ki. Whai se fuafuanga i le kaua soifuanga. E kaua ka le kaua soifuanga, e renga o Samoa tanoa, e renga o Samoa. A kungu o ma, e haru runga. O le mea lero ke kanei, a halu nunga kaua soifuanga i kaua mea, i halu nunga ko kongi o kangaka, halu nunga whamongianga o benefiki o kangaka mākua, halu mai nunga mea, e le whapea ngā le aru risi piko, e pa e risi piko. A whapea lau Samoa le ngei, ka ke fia whalongo aku, wa halu nunga ka ngā leisa, ai wo mai nunga ko kongi o kangaka, wo mai nunga, ai mene ngei, ka ngā leisa, halu nunga kongi av ka vale, halu nunga kongi av ka vale, kosfu whaafe, Ola se laku ai lalo sefulu whaafe, kolu sefulu whaafe, lua sefulu whaafe whaapopo. O maka o ai lea, o ai ana ka ngaka e mawhawhau ata noa e le leiro mo whasura. Ea, oso ku lalo sefulu whaafe, kolu sefulu whaafe, kolu sefulu whaafe. O le mea ngai lo ai pe ai aka mai. Le leva ngā kamwhaikula e par kākua kungu, fuafua le lei, a si ngā mea, leva ngā ku mau kaua o loa Samoa, leva ia, aisea, le sa le lei al whafuenga, le mero e ngei, oso i lunga, se fesili a kua mida ia lauri, o ko ia kua ke whasala unga le poko lauri, o e fesili e lauri po le ale vālea, o le ale meo wha ese i ko kongi o ngei avkavale, e aise avkavale, le mo le si e lunga ko kongi ave taxi, ma ko kongi mo ave pasi, ma ave lori, mea kau avkavale, si i umanunga korsfu whaafe, o ngā pālengi leo kau soifuanga, nea na when mai, leai, o soifuanga e le mwhain kancho e kākou ia kau o pinisingi whafu, e le mwhai ananga o mea mai whafu, so le wha mole, whaongaan ma whau. Ang e kai ia, e ei a wala e whaiai. I lolo poponga mai kulau, mo lolo ngau me kakanangoa ngai meo kulau e lea se me mauai. E lea ma se paua soifuanga e maua le mele kanangoa ngai ane misio. E lea ma se mea, pe sui ples kenga le misio, pe le sui ples kenga le misio, e le paua i lalo kaua soifuanga. Ioe, pau le mele iai, o le ples kenga o le sui ples kenga le misio, wa kili e ngā mausa li ia whaavai o Samoa. Ioe, wa kili e ngā mausa li whaavai o Samoa. Man le ai e se me kupu kako whamsingonga. E le pei, pakari. E le pei o whamsingonga o whingale o le whamsingonga so kulafongo. O le amela wa iai ngei. Ia, lo walu si chei. Le lopo la amela walu kako si chei. A le e kupu mai mea ngei. Le ana umawhawhau ngei. O le sau o le mesio kongo i. O le loka ina lea. I awangi sau aku le a whingale le me leanga le kau whaira o wahanga lea. Le ana uwhea kua tanoa. A whapeo se whainga malo e alofa. E aka mamai. I aile kua wha au mai whafu. Menga ke whaarua inga ele sunga i a kawhiko. Waalasi. Le miska o fo ma. Kōpulo i a waalasi. Lari sa wanga miska ringa o whanongo lorken. Wa umma mele iai o ke muri iai. Panga ngangi meo ke mga e whalinga. O kango le whaarei. O le miska nga e se na o fia iai. E kalangoa mai ia. E kalangoa mai mea wakakikia mai. Mangui ai da kungu.
A me le miska le yengi. Mo ko le ai ma se meo ye. Le miska mo le fai mo whakikainga. E kala ngoa mai o a meo ye ka ko ku pa ni le. E le se fa le me le fai ngala fika ngai ma le miso ka ngaka ai ku ule ku le da ru da. O mena le atanua o la whanongo longo le I kele o media le wengi. So le bi inga o la uli di so le pe o le pale mia ri. O le mena nge le wo whakui. Io ia, a whai wa mosinga o ka mai mea mai o. Ia, ka mwhai kuku mai kongu ka ko whinaunga. Wan mena wengi, o le media le mafu ai nga bebesi da kungu. Nganga la unga mai o la uli, ka whai yo oma, ka lai. A ki o whokai, ko ke whai mai ka usua whore kua, se fua mai li. O nena o karusanga kule mamanu o kupu mai ka kua kungu awal popole. O mau minuti. Dia o le whenong launga whakau pōru whaka amat pāra. O nena whea koe atanoa. Pa e sei kene o le whamkai I le kupu mai ala kungu o woma pāanga awal popole. Awal popole. O lo iai mose mera o perfecta. O le ua whaase e fo e la auri ka kone midionga. Whaase e le lua se lau afe. Whaase e se furu pasenge, lea whai koe sau koe, whaase e I position leo lea whinga leo o sui pele skenge. Mela lea, awal popole. A ko karikongu le ka ko maule avengei. Ku ulu mo le tua, ka ko launga iai, se whai se fufuanga le melea. Awal popole fo le melea le mesio. E le o se whamsingonga, a whai whai o se whamsingonga. E le malo lava ia le whinaunga, e malo le mea saa ma le whawai. Ia, ola u. Koe so aku lea langa ma mawha ia kia unma ko mawhakanga ma le ma ko au kuskus. Tanoa, ia watu lea wanoa I te tau noa mai ai se. Ia, ma tato tau maa vai atua. O lau tau noa whakau pou lena koe whai po. Ia mano whaftai ai ule ne fotai au. A wai pe au le o lau fisiti lea sa e whaftai atua koe tole foi le manga fo ya lo finalo ya ai o le la au anga o le vaina le pe on sa no ya fo yo le rule of law le ta wa ya o tato e o le tu la fo ma o I tu la fo no le tato te o lai na ya ole e ta wala a fa pele a tato wa o la nei I lalo le rule of law. Mai la ia tau sia uma ia tula tau te ola. Ia lango le whanawela. E hitanga e tala sauno fo I le rule of law. Ia ai mawhai ona ta miruwilo solo mai le rule of law nena. Ia nei iwa iala ia na outlaw lo. Wale eise rule of law. Mana mea. Pea se whamau na manga pū lava le nai so umanatu iai. Ona e tāua so ale rule of law. E tāua so ale rule of law. Ane ua tātou I loa uma. Ia, wa te lea ia rule of law. Wale taurisia. Wa minoi ese mai ai. Ia ole, wa mei mai ai pe tasi le la. Ia ole se furu la ale si me lau ngō iai. Po le matua oso ese a mane matutonu mo ta male I si sori ngole ole vaenga le ole o tula fon ale tato te lo tula fon ai o tula fon o umo na fa tia o umo na pasia ia e fa pena na muli ai e tato te muli ai foi ai na ia mo le file mo ia mo le fia ia mo le sa o tonga o tangata o ia pabla ele ole mena le tula I mine tu lola ia male ma desi vaenga ho le tau fai ai ho e matua I nuti para I lalo tu la fono ai tau fai e fai mai ala tu la fono e la mela na de sini ona matau ina o tau fai ho le e fa vai ia ele tangata ia lan tu la fono e mana e muli ai tia I uma pela tu la fono I um pasia e no fu file mo tangata le tu ala mo fale ole tulanga lena mo tau mo fai al tangata na to I le mena manatu ia e fa vai e fai la se melna e le tu sia va le la lo na ta mutu mai se tu lo fo le ta io na ta mutu mai e am se fa mo o ye la e le fai ona e to e fo ye fa pe o lo ina fa pe ia va na le tu la fo lima fitu
pui a ele me fai wala ko ele na le fina ngatu ale tau mai ele isa tu susinga le isa fa mo mo ko ile ia fa la na rule of law la bala to ia la wa ia tu la kon al fa la le wa nga ia tu lo fo ile ia ele te mi tasi le la tasi ese le la ia o le si me o se fulu la ia o me pe o tia ia to ala na tu la kon ai fa me le e mana o ile stangata pe o la te fa winga ina na fa la tele ia ile na mata o awa tele ata mi ta o ile me le o le rule of law ia ai le o muli sa ia i lona fatinoina i lona fatinoina tele tu la ia tu la ngana ile o fatinoina ia o se manatu le nai tu saro tili a enu le nei tae ia ai muli tu foi le fatai ia o fionga ia fa pena foi le fionga to le form le suma enu tai multa kala me multa tu fa so foi le nei foi tae ia ma tu foi ma lu puenga ia ina to fa fonga mai ia o se upu foi o le tau tamali i lau fa fonga mai le nei tae ia ma lu a fale ia ai oni le mona lava foi le na ia tau mo fai fa mana mai foi ni la mona o tala no ia ile nei tae ia e au noa ma se tulanga foi le fa pe tau fa le anga i foi se si o le tatou tunu ia o nai upu lava foi e tau fa mana mai ia se la mona o tula i me foi tula me foi ia fanga solo tanto proclame ai fa te tele lo fionga to le fo ma lo sunga ai nu le taia sunga mai ki tanto proclame ia me se foi ia le fa como fonga mai le ngato le autustusio tanto proclame ia a o la to o lo fa te nao na fa fonga mai ma o mai le tanto proclame le taia o so se tafa o le nei la rolan ia manuia lava ia le nei aso ia manuia foi le anga ia tu le fa i unga o le vai aso ia la tatou toe whatapai i le tatou proclame i le aso lua o le vai aso fou ia o iei le wha moe i le tatou proclame i le aso lua o le vai aso fou ia o le a wai mai ei sui o le sui foi lea o le whala potonga ia o tangata whainga luenga le malo po o le pisa ia tatou te talatala wha pulam wha malamatiri ei foi ia nisi foi o mataupu ai tele mataupu o lo whapena nului mai li teimi o le tātou soifuanga. Ia e tau foi na maua eso tau mana maana ia ma fai foi o tātou whaasoai ia i le vai aso fou i le aso lua ia pe a tau mai e le nā aso ai alofa ngia e le atua ia ngā luenga ia o le whai uma foi o a onga i le nei tau sanga ia manuia le tātou e tino ia me se lau whaafonga mai Samoa i le nei foi tae au ia manu te leina le nei aso i ona pōwhanga uma whaatai. a lole saunoa i lau fionga le ata noa te sā tai fo i mo au saunoanga mātango fia e mes fo i o le whaamalmala mai na pea o le alava ngangana ua ngangana ai le la fo i tu o le rule of law ia pe i lava o na tilo atu makua out of law ar mea lea e whaatino. Ia au lea lava e ngangana mai tusa o upu o le rule of law o le whaatawaino o le tūlafono o le tūlafono a o ngā ruenga whaatino o le makua le whikau ia o le makua sori tūlafono lava. Lea latu e tānu mafo i tsira tua i lau fionga. Ia si toi tau whaamalamalama mai a wal whaafonga anga lea tunu. Pe tu sal mai tau le atunu mala o fo ia mai tau i upu mga duenga whaatino ia ai whaatai tele lava i whaamana manga fo i wa te le fo i se soani lau fionga le ata noa whaatai fo i whaavanoa mai o lau taimi ma tau ala mani tatou ala leo ia wal wha ea ina i lunga le malo Samoa tatou pokalame whai pea whamania le atua ata noa nei aso i ona fuafuanga whai ia tatou toi mafuta fo i le aso tona i pona malea sa pe apure alofa le atua i mori eiro soifua ia e mori nei taimi ia whaasoifua ia ata noa. Ia whaasoifua ia, wile nei aso. Toe lua se funu mane whame inu te ona tāle o le itu lai valu sini au se tālia o le musika lea mori atua i fo alofa anga le fionga le ata noa te sa mes fo whaafonga mai o le malo le atunu u liliu mai whai wino le tātou mafutanga le nei tai au.
toi luas fulu ma le 2 minute ona tale o le itu lai valu sini au se talia le vi inga o le atua soifua na langina le au fai pese fa pe foi ma pese ngal Krismasi mai i le Katoriko tau fusi te le foi ma ku le ava noi te fa tai te foi to o tustusi ia pese sme te fia sau no ia le foi o le a tapuni alo ia le tato maftanga ni tai au tai lava ia o te manatu ia e au peona ua tō lau foi tūnanga foi o ia i foi mato maftanga e le ngata foi i whaafonga mo le malu le tunu i o tātou leo ia malo si fonga ia e whapena foi mato maftanga nei o la tō whiwha leo e ara matustusi le awhionga ia aso vale whalawa au ia sa o lei lewa sa nuanga al tau sala o la uli o lea e whaia vevesi ma le whaalo ngā taua i Samoa ma le tausia ai le whaavai o Samoa. Ia, whaamanu ai whaftai tele ai nuu i le nāmata upu o lea fōi whatua i lo atu o te le fia whanongonongo i so se mea e tā ua i le nā tangata. Ai me se lava le nā vāenga whaafai, ia, o te spinangalonga whaamanu ai. E upulasi mawala e moni le sa nuanga i nuu wa ta le fia whanongonongo i napu kalame o fea tai o le whakasa ua mai eina mea le moni, whaftai pulasi, RJS, o le mea konguanga o le pule tutu, ngā ua whai e la uni, e ese ale poko e alu i le e kisi, ese le poko a o inga, le mua mai le mamalo le tunu ule nganga, ese le mono sa o mai tunu lo tu malo, ese no tutu whaatasi ma tangata e popoko maka mai atu e whai o lato whai longa maurunga lava ia i wei atu nui whafo. La ka arona moni mwhamaoni o kalangonga le whanonoa le pokalame le nāna nafi. Ai whaftai lava i le moto vi inga o no watele ni a onga ua maua mai ai ma whautuanga e winga i isi polo kalame ia o lo iai nei. Ia la ka arona tūnanga nei ai ua lewo te e walo whanongolongo o te watu e kumkakera ni me maso ala le sa wai nongo winga le te taun tatu nofo. Taun tatu tamawhai e ke e aku ia whainga whaasalaunga se ma le whai kala pepelo o lo whai ngei kupu mai o le atunu upulasi mawana wa sasa mai i le tātou atunu i le tangata e le i lawa le awina ia o le tama o King Pelo i o tātou lo le suafo o le sunga lau de un whasofaina i vang whawhai o le chapipi, aso vale whalawa au, lo whafonga uma ainga tupu mai o le atunu, au le nei foi e whai pēr nei tau lo fonga wha maulunga lauli i sia foi tamari o le atunu, ana ua whaasau whai i lalo lauli ua uma le vesi, ia le lei, praktai mo le whautuanga, ia atonu e se te me sau whai e lalo le mista lea, te minei, ia o le lava tū mista langa au marosi le mista, lilo fotu manu sa o le lei, ia ainu o la au le tō tasi o whaape nā ai Samoa le wheitangai, ai o ia nā e tui, ia nongo winga la e tautalai e upu wa o ia la e whaia lia tūlanga o le keke e aku kula fongo. Aso wale whalawa au lea ua matua i whaia la auli ma sasa ma maru le tunu. Ai a vivi i nei e isi pokalai ma si i lunga le ngana la auli. O le matua fia i lawa ti apolo. Ia vaile ia. Maua le tato vahenga le au wala e tenko ai le afuina le tūlanga le e poki ki leanga. Whamalu ai o haua se tangata e whakasa sa le la fonga ono fuafuanga lava o lo tangata. Fuafuanga lava o lo tangata ono o le nei TV. Maana pokalame ua pei lava o se TV o le nei vaenga whaupwhai. Ai o lo whai tau langa le ka le sia a wale whale leia o mea uma. Ia, le mene tau sina si laifo le nei TV. E lenga o afu o le ai. Ke le o afu tangata o aluai. O tangata o lo whapena au na tau sisi mea moni. Ia lo whapenana e matu whautuanga TV. Whaamone mole e whina le iai o le fui a whotuisi tangata e whaamalosi e ma whai ar whanau le tuatadu ai le se o tai lunga e whaingo lato polo kalame o pulasi mawala o te tau foi na whai se fuafuanga le atunu le nei malo pia pio. La ka arona o le mea lea a toa lava o whaatonu le minsta o whaatuanga le minsta o whaamisnonga
e tā awhi to whinga ia ua nongo winga e sao nei la kapi ua whaakonga desi minska ngā wenga desi minska ka no whai e le anga whaapea so ki ngā le minska o ke whaakwe mam ki rurko whamawai kwa kau valea ka ko hainga me ngai whai ngā sui ia mo ke la ko ula unga i sole se whai fuafua mai o māko o isa ka ngaka ia ke ka ia ko on makua se o le mea o le sau o le minska me ngā leo ke whia kau kala iai o le sau o le minska o le makua makanga o le mea inu ma le si mea o la me whau tole fua o sau noa ngā whaapea o matamua sa tausia li i a sili purwhang i lane mea o le au mai ai fua i a sili purwhanga la ua whai ilangi lana wholaunga ua whai wina lea foi sa tautua foi ia le ali i oi fo o matabua ia i le malo e ala le ita a pipi pe ona lato o mai umai a le mo fa pe wa le a mana ia a le mo o man tata fa longo il professor o le minsta lava e muri i ai na fa i lo i el mata o puma avatu ai lo i tono ai ese le me kami solo mai ai i am tu lana fa pena ka mo fai nga lava e ka i mafo ka ngaka i ngai mea ai ku wai le me leo ke popole ai o le kau ka o so fuanga leo wa ye a fai aku la o la ko o la ku ai kau ka so fuanga mai mau dia ke me sa mai no ko mai ia me nga o ka ngaka finga le pe o ngai mala mai an ko ke o le sa nga na fai ta sa mai mala mai la ta si o mai lunga tau te tongi wa tau ngatar so fuanga le wa ia le la ta si ia tu nai tala ia tau te tongi o ka semana ia na me nga ti fa funga le tu no pe kai ka ia ka mai kai ka ia ka mai o le lu'i nga e pe le ka ko ia di su ngami o le kemel fa ka ia le amaka ka sa fo a le wa kai do ka me da ku me da dia si sa mai ko fan me mangue da ku e de mangue da ku ni ka mai me ko ke mai ia la pula si mawala o tau no fai si fuanga le tunu i me pio la ka rona o le mea atoa lava ua fa atono le minsta fa to angal minsta fa misnon ka lu fai ia la u ala pati amene sa le sanwa vai fa duinga mai e la u ala pati sa velio o lo so i fuole di e fa va ma lo sa velio ma lo via lo waso ia o lo so i fuole di e fa va fa masino tato tai to tas io ia sa velio lava le ia tato walo luman tato sa talo mo le malo ia aso vale falava e poto la uli e au mai upu mali e o le anu e a fei mai ai ana tu tau lo fonga ma mafa ma le matanga uma o lo fai ma se ti ai nisi ai sa ai ana pepelo ma tau fa vale ma mado le tu le mo me so vale me lo ai sa ai ana pepelo yo ia telesia foi va ha a moi ia le to a feala ha va ai se to tu lai va ai se to tu lai fa ali le tu langa moni ave ese mista le e te sile fiata ngata ilana ngana ia manote sia i mumutangata e fina le e fana nau mai au na le tua e mai level la to fa ia ave ese le mista ia da to fa ta le si e kisi mo le si fa ta usanga te sia a tono e sei ku nga miska ka fa vale fa penesa velio sa ave tua le ofisa fa nga palota e le avea e le fast fa mole ya le defense mai sa velio ya fa mali fu sa velio o le mena le fa la u le mani e tato senga ya o le fu yo de fa ya fu tala o le mena me tasi fa ta sa velio mo komen la carona ai o le fu ina fa mai la audi o le tofinga o le plan a tula epa awa o tula epa fo isa tu malosi e to e fa wa to finga of pulai mo tua ina lava tula epa nei me uma ya o le me lava na io e le avu maro lo le ya pa pastui ma fa tua mai e le uma lava ma na walang ka so ku e pa manga o ya ku epa na e mo ko le o le me ko ina me si ko e ka kala me ko far ko ina malanga poko e so soangi au ko nga nang ko so ko ina ko le o le fa ya yo ang fa pe ko ke do e desi me yo ku le pa ko ki de ko ka ur swa fa ku le pa
Kele le oala ia kule e pala whakakare meistu ia o kofa mori o pulasi mawala moni lava la o whionga to le fua o pero feta pelo le fast corrupt ua ia wala le ka ua fasi mea rea inu o le la vafa ni mako vasen ia wala le ka ua mea leo pulasi la fai lava singa ia ki iu de me in maru tunu ia to le fua pulasi lava ia savelio se poko ia ko anga yengu le dua fangu nge yaso ia lo mo ka ko fangu la vale fia mo sanga fangu se kasi ia vala me lo to le fua ia va ku le lo fang aso vale fala va ma lo sa no to le fua mo tua o va lava le ma fo fo la udi ia nga fanga ta fa vale le tunu o te loa o le wa mata na ni nimu ona manino ia le fam snonga i lo le e le ona o la auli se Samoa ia vai le ia ma lo fatu to aso vale au tato pole tu tato fatu tuanga i tato famasino le o alu tato CJ ia lo ia bui vai tato bui ia Nelson vai tato mo nei temi ia fa malwai fa tai mo tato pokalame a nga mal tau i la fiona to le foi la sunga inu fa pe fo sunga ia atanoa ia manuela vo to fai mo tu nei yaso fa tai lava manuel tato waso fa pena fen fatu fa mai foi la carona sa velio ana le langa lava la uli le mata upu le tau fia le tau fia le minstau fa misnonga le mata upu sa velio fa to ya la uli tu pe le mata upu le minsta ia ilana tita inga ai au le so bale makanga ke simska e fa ko ngo ka ko senka yo ya le vatu fa tuanga ya sa velio kalia fa kuanga ia o le o to sfolo minuti ona tado le tu live art ia kiki amalo ke ia tersia foi ava ia tatou tatalo pea mo sa mo atoa ia sa mauli fa mole nei fatau sanga tarosia tunga mai se tasio le malo ave ese le lango mate o lo tonu o le mauto fono ia to titi lava tersia to titi atu mai se si minista a ila uni mo fai sola na mio le to vale fast ia savelio malor fa son la carona ia makua uma la uli o minska mal palemia o Samoa kalo fai a o ai e fua a la uli fia popoko ai pala e molava pa ki ia la uli no ngom ko pala ai al fa la uli ai no ko pala ai ia la uli ia miti edwes ia arulo oi de valo oi na le manga miti e valo ia o le la te talitonu ia o ko mengi uma ia o ko mengi uma se matu senga fa tai lava in ia nai to fana ia tatu matu senga ia o te talitonu ia le wa uru le message mo ni yaso ia mata pu buli tununga to le foa o se porkiki tau fa balea le akakai ese ma fo fa tangata ni me fa tau va ele kala me ko fa o te whainga marole po lea lato fufuanga o lewa tau a makan kaun kahaso fuanga Samoa whaftai mula wanoa enu malo ia whaftai fo i le malo le autustusi o e whaari mai fo o lato finangalo tu sai fo i ma tato mta upu pe on tatal noina nei tai au ia vi ia le ali i le ata mai fo i mai wha fo i fo i tato maftanga nei tai au whaftai fo i lango mai le malo le atunu ia manuia whaiva matiu te o le nei fo iaso e o tapua inga matua i lawa mamaota mes fo ie o lo fia ngai pia ma i tino ia tawia ina ia anga leile atua mfo atu malosi ate o to angai ata a tele au ata le aso ia tele fo ina fia ma ese tua inisi ngase i mati nga ia te o to vier fa na ia wa onga tato to e fei loa i le asto na i tato pokalame le tu lai fitu pe apule lo fale atu e momoli ati ai lo so ifua ma so mato wola ai mo nei taimi fa so ifua ia Samoa lo watu no pele mai le maot Samoa vi ingo le tua Tata manu ia
yeah.